Come join the saints who pray within. Take your sit down and eat. Come to the table. Come to the table of mercy. There be the wine and the bread. All who are hungry and thirsty. Come and your souls be fed.
Children are inviting all to come to the table. Les enfants nous Take invitent your à venir à la place table. beside the Savior. Let's rise up. Devant nous, We're going to sing together pour on chanter. page 3. I must tell Jesus. Je dois I dire must à tell Jésus, Jesus cantique, all of my trials. sans ce son I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and Je dois cares for dire His à own. Jésus, I must tell Jesus all of my troubles. He's a kind, passionate friend. If I but ask Him, make of my troubles end. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows share. Oh, how the words to people are lost. Oh, how my heart is tempted to sin. I must tell Jesus, He will help me over the world's victory. I must tell Jesus, I must tell Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus. Jesus can help me.
victory within my soul. Still on page 3. There's a victory within my Il y a la soul. victoire The dans Spirit mon âme. with me abides. Cantique Let the waves of temptation 99. roll. Jesus kiss me, whatever betide. Though the conflict be fierce and long, though the tempter, C'est la my victoire dans mon heart âme. are C'est une saved. grande victoire dans mon In âme. my Car weakness, l'Esprit de Dieu yet est I avec am moi. strong, Les vagues de for tentation, with mon Jesus Jésus me I will garde ever quoi qu'il prevail. arrive. I have J'ai la victoire victory sur le over péché, sin. j'ai la victoire I sur have le victory tombeau. over grief. Même la mort a perdu sa Even force. death now Alléluia, has je lost suis its sauvé. sting. La victoire, Hallelujah. la victoire, I know victoire I dans am mon âme. saved. J'ai une Victory, glorieuse victoire, victory, puisque Jésus contrôle victory tout. in my soul. La victoire, I coulant have glorious comme un victory. fleuve. Say Jesus J'ai une took glorieuse control. victoire Victory, par le sang victory, de sweeping like a Christ. flood. I have glorious victory through Jesus' blood. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We have the session of prayer now. And Prière. let's pray to God. Let's not allow the cold, seize our Laissons voice. pas Let's not la succumb to fraîcheur the de nous monsoon weather. empêcher
But let's pray. Thanking the Lord God who has brought us here today to bless us. Close your eyes. Let's pray. Let's thank the Lord God who has brought us together this morning to bless us one more time. Open our eyes to see the things we've not seen before and to know the things we've not known before. God is here today to bless us, to dip us in the mysteries of his word, and to open our eyes to the inner chambers of his treasures. Let's give him the praise. In Jesus' name we pray. In Psalm 65, read from verse 2. Psalm 65, verse 2. Verse 2 says, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. All flesh all over the world, of Deeper Life Bible Church, everywhere, city to city, nation to nation, every location, every line and clime. We are all gathering together today to the Lord God who answereth prayer. Let's thank him because we know he will answer our prayers today in the name of Jesus Christ. And as we praise God because he will answer your prayers today, take Psalm 105 from verse 1. Psalm 105 from verse 1 says, Oh, give thanks unto the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalms unto him. Talk ye of all his wondrous works. We are thanking the Lord. We are praising him. In Psalm 103 verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. We've been here now since Tuesday, every evening. Now we have combined, joint service all over the world. Let's thank the Lord God who has forgiven us all the sins confessed and repented of. Give him the glory. Your sins are forgiven. If you have repented, if you have confessed, thank him also for healing your sicknesses and taking away your diseases. We've seen, we've heard testimonies from all over the globe, people talking, people praising God for what the Lord God has done for them. He healed their sicknesses, he took away their diseases, he performed operations that medical people now are very, very difficult. Let's give God the glory, therefore. Our salvation, our sanctification, healing of all our sicknesses, destruction of all diseases in our bodies. Thanking him for setting the captives free and setting destinies free from detention. Let's praise God who opened the eyes of the ministers to see the deeper things in his word. Psalm 23 given to us, the first minister conference, was absolutely mind-blowing. We've not seen it that way before. Our eyes were opened and we were fed to brim with the word of God. Let's give God the glory for all that he has done, for all his wonderful things in our midst. Give him the glory. Praise his holy name. In Jesus' name we pray. We are going to praise God one more time for his grace upon your own life. All the challenges we face here and all the conflicts we encounter in this meeting, God has given you the grace to endure, the grace to continue, the grace to persevere, and then your blessings can't elude you. Give God the glory, therefore. Say, God, I thank you for the grace. I thank you for the enablement. I thank you for the energy, the vitality, the ability that you have given to me since this conference, since this crusade began, and up to today. Give him the glory. In Jesus' name we pray. In 1 Timothy chapter 1, reading from verse 2. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to verse 3. 1 Timothy chapter 2,
Verse 1 to verse 3, the Lord Jesus Christ, by the Holy Ghost, speaking through Brother Paul to Timothy in 1 Timothy here, chapter 2. Look at verse 1. I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all happiness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. We're going to pray now for our nation, Nigeria, and for all the nations of the world, that the Lord God Almighty will give our leaders the wisdom and the knowledge and the inspiration to rule the affairs of the nations. Raise up a voice and pray to God. If they misrule, we will suffer. But if God gives them the grace and gives them the wisdom and the inspiration and the illumination of His will, they will rule us well, and then we will enjoy our Christianity here on earth. Let's pray all over the world, all over the nations, that the Lord God will give the rulers wisdom, give them understanding, give them the grace and inspiration to rule the affairs of the nation as they ought to, as appropriate, in the name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. We pray that the Lord God will restrain the leadership of nations from corruption and from heresy, from idolatry, in the name of Jesus Christ. God will restrain them from corruption. He will restrain them from righteousness. He will restrain them from injustice. God will restrain Abimelech from touching Sarah. He could restrain all these kings, all these princes and emperors and under presidents and governors from doing evil in their nations. Let's pray for the spirits of restraint to come upon them, that they may not do evil anymore and they may rule in the fears of God. In Jesus' name we pray. We are praying for the church. The scripture says, upon this rock I found my church, and the gates of hell shall not prevail against it. We are going to pray that every gate of hell raised up against the church of Christ all over the world shall not prevail. In the name of Jesus Christ. The gates of occultism, and the gates of persecution, and the gates of heresy, and the gates of false prophets, and the gates of false teachers, the gates of internecine conflicts, assailing the church's welfare and spirituality will not prevail. The gates of witches and wizards and familiar spirits who are trying to sneak into the churches of Christ all over the world will not prevail. In the name of Jesus Christ, pray, and that the gates of hell also will not prevail against your own soul as you come to Christ and as you are in the church of Jesus Christ. The gates of hell will not prevail against your own soul. In Jesus' mighty name we pray. The gates of hell will not prevail. We're going to pray for the leadership of Deeper Life Bible Church worldwide, beginning from our Father in the Lord, the General Superintendent, the Father of this church, from whom all these things were conceived and born. Let's pray the Lord God will strengthen him in the name of Jesus Christ. More strength, more vitality, more anointing, more ability, more capacity, that as his age is, so shall his strength be. In the name of Jesus Christ, fresh vision, fresh focus, fresh inspiration every day, every time, leading the whole world into righteousness and preparing a nation of people waiting for the Lord. Let's pray for him, and let's pray for all other people too who are helping our Father in the Lord. Let's pray for them. All the state overseers, the national overseers, all the pastors all over the world, all the workers who are holding up his hands and following him as he's leading them. Let's pray the Lord God will help all of us
to follow him, to be obedient, to be faithful, to be fruitful, to be spiritual, to be holy, to be righteous, and in us to find no iniquity, no matter how small, in the name of Jesus Christ, that his joy may be full, and that he may do the work without complaining before the Lord, without groaning before the Lord, because the sheep are not obeying. Let's pray. God will help all the workers in the church, and the Lord will answer our prayers as we are praying. More grace for the race, more grace for the race, more anointing for the assignment, more vision and vitality for all that we have to do. In Jesus' mighty name we pray. Lastly, we're going to pray that today you will not walk out of this place empty. You have come here, you will go back home loaded in Jesus' name. And the rain and the cold will not rob you of your blessings in Jesus' name. Let's pray also for the crusade tonight. It will be much more terrific. We're going to see more moves of the Holy Spirit than ever before, than all the past crusades put together. Let's pray. Let's pray that you yourself today will be a partaker of the blessings of God. Nothing will stop you from tapping into the grace of God this morning and at the crusade. And as you pray for yourself, so the Lord will do for you and much more. Praise the Lord. In Jesus' name we pray. In Malachi chapter 3, verse 10, very popular scripture. It says there about how to offer in the house of God our tithes and offerings. It's the command of the Lord. Chapter 3, verse 10 says, bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Say amen. It's time for us now to lift up our tithes and our offerings, and whatever we brought to present to the Lord, free will offerings. Let's raise everything up to the Lord for prayer, because He has promised to bless us. Today is Sunday, and so we give Him tithes today, we give Him offerings today, and He will bless us in return. Father, we thank you. Unto you we lift up our tithes and offerings. We ask you to accept them and bless them in return in Jesus' name. We pray, oh Lord God, all the prayers we have brought before you, and other prayers and requests we still have, and supplications we are seeking to bring before you today. We pray you answer all of them and bless them, bless us beyond measure in Jesus' name. Goodness, mercy, goodness, mercy, goodness, mercy. We pray to receive today in abundance in Jesus' name. Thank you, Father, for answering our prayers. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. We may open our eyes and drop our offerings and tithes, and there are offering bags being taken around, and they close your eyes and continue to pray. And continue to ask the Lord God to bless you today, to hold your hands today, and hold your heart today, and fill you up with His blessings. Pray that the Lord God will not pass you by. While He's blessing other people, He will not pass you by today. Drop your offerings, and your tithes, please. Collectors, please, let's be fast about it. Our time is slipping away. And the Lord is blessing you as you pray now. Keep on praying. As you drop your offerings, don't let the cold shut your mouth, but keep on praying and say, Father, I'm here today. My ears are open. My hearts are open. My life is open before you. Speak on, Father. I'm ready to hear. I'm ready to do. Help me to do. Help me to do. Help me to obey. Help me to practice. Help me, O Lord God, to dwell in your word and by your word. In the name of Jesus Christ, roll away my troubles, roll away my burdens, Lord, without glorified in my life, without glorified in my soul, without glorified in my spirit. Let your light
fill up the dark recesses of my life in the name of Jesus Christ. May I see you in a newer dimension. May I hear your word in a newer way. May I see, may I know, may I focus, may I be repositioned according to your will by your spirit in the name of Jesus Christ for maximum success. May I move from minimum to maximum. Pray that prayer. May I move from minimum to maximum. May I move from mediocrity to excellence. May I move from limitation to liberty in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray. People of God, a louder amen. God bless you all in Jesus' name. You may be seated in the presence of God. If you have not dropped your own, offerings and tithes, please, you can sit back onto our ushers and counselors to come to you and collect your offerings and tithes. We have the following announcements. But before announcement, quickly now, we want to remind you that today it's a joint global GCK combined service all over the world. Amen. Wherever Deeper Life Bible Church is found, cities, villages, towns across the whole planet, we are meeting today like this. And we are meeting to listen to the word of God from the mouth of our Father in the Lord, who has come with the message from on high. And we pray today, God will speak to us. I want us to remember also that we have weekly meetings. We don't meet here every Sunday. Next Sunday now, we are not going to come here. We meet at various locations, every city, in Nigeria, village, everywhere. You find Deeper Life Bible Church, and all over the world where the church is operational, we find the church there. And so we are subject to local timings, different times of meetings. So ask a Deeper Life friend who will lead you to one location and give you the time of service. Monday for Bible study. Say amen. Bible study every Monday in our locations, and then our revival service on Thursday, and then Sunday service like this. But we don't come together like this every time. Remember, this is GCK Special Crusade and Special Service. God bless you as you attend the weekly services in Jesus' name. Amen. We want to welcome the visitors in our midst who are just attending this Deeper Life worship service for the first time. Somebody has invited you, or you're a convert of the crusade, you were not a member of Deeper Life Bible Church before, but today you find yourself in the midst of the glorious people of this church. Wherever you are, can you raise up your hands so we can welcome you? God bless you. Wherever you are, raise up your hands. All the visitors and guests, precious guests, wherever you are, can you please stand up on your feet? Our Father in the Lord is delighted to see you come and worship the Lord God with us. Therefore, He would like also to see you stand up so He can see how many you are. Put your hands together to welcome them. God bless you in Jesus' name. Our ushers will give you some papers to fill. Please fill the information, supply all the statistics, and then you may be seated in the presence of God. Amen. Praise the Lord. These are afternoon after the lunch, after the service, this hour now, we will have lunch hour service, lunch hour fellowship, lunch hour with Jesus Christ for all the converts of the crusade on on Thursday, and on Friday, yesterday, and today. All the converts are meeting for special lunch hour with Jesus Christ at the school at the back there. You can see the school auditorium there. That's where we're going to meet. As soon as the service is over, all converts will march to that place for the service. Gifts from the general superintendent, the convener of the crusade, are waiting you there. If you come there, you will receive your own package in Jesus' name. Say amen.
across the globe, across the planet, September 4, Sunday, September 4, we'll have the general global banquet for all the converts of this crusade. Let's not forget to join them, and the Lord will bless us as we do so in Jesus' name. The crusade continues this evening. Say amen. Amen. Triumphant power through faith in Jesus Christ continues this evening. How many of us are coming in the evening? Your hands up, please. I am coming. I said, I am coming. Amen. And as you are coming, please bring along your friends, at least 2 persons. Invite 2 persons to come along with you and share in the blessings that the Lord will give to all of us in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. And to praise the Lord. Now, if there are other announcements, by the grace of God, they shall be brought to us in due time. God bless you.
your spirit, body, and soul. It fed the multitude with the sacred heavenly visions. All the singers gave me also made them whole. It fed the multitude with fish and bread. Fish and bread. It fed them with the bread of life. The bread of life. We surely feed the hungry heart today, and we all shall be satisfied for life. Jesus is the fount of living waters, flowing from the ever-giving stream. Everyone will drink it from the blessed living waters. With a thirst again, its life would grow deep. Like it fed the multitude with fish and bread. Fish and bread. Fed them with the bread of life. The bread of life. Surely feed the hungry hearts today. Our hungry hearts will be fed. Shall be satisfied for life. Come, ye people, eat and drink of Jesus, and forever you'll be satisfied. Jesus is the answer to the many questions of mortals. He is always made of who he abides. Like he fed the multitude with fish and bread. Afterward he fed them with the bread of life. He will surely feed the hungry heart today, and we all shall be satisfied for life. Previously, you heard the Global Youth Choir. Coming up now is the Young Adults and Campus Choir.
today I challenge heaven, cause I feel in the spirit, it's manifestation time. So here I am, Jesus, all I have is your word. Show yourself to be God, I know you won't let me down. Yes, I won't stop believing. Jehovah Jireh, I promise the world I won't stop believing. God, I feel you now, preparing me for my next move. My faith is being tested, oh yes, but I know you will, you shall, you've got to come through. Just like you did for Abraham. Lord, I need you to show me a sign. So today I challenge heaven, cause I feel in the spirit, it's manifestation time. So here I am, Jesus, all I have is your word. Show yourself to be God, I know you won't let me down. I won't stop believing you. Jehovah Jireh, I promise the world I won't stop believing you. I won't stop believing you. Jehovah Jireh, I promise I won't give up on you. 'Cause this is what I believe. Yes. And now, at this global Sunday worship service, we bring you choir from nations across the world. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y le puedo oír. Dios está aquí.
A tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo le canto y me puedo oír. Jesús está aquí, si tú quieres me puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres me puedes seguir. Dios está aquí, tan cerca como el aire que respiro, tan cerca como la mañana se levanta el sol, tan cerca como yo le canto y me puedo oír, tan cerca como yo le canto y me puedo oír, tan cerca como yo le canto y me puedo oír. I will sing of God's mercy every day, every hour. He gives me power. I will sing and give thanks to Thee for all the danger, storms and snares that He has brought me out. He is my God, and I'll serve Him. No matter what's the test, trust and never doubt. Jesus will surely bring you out. He never failed me yet. I know God is able to deliver in time of storm, and I know that He'll keep you safe from all earthly harm. One day when my weary soul is at rest, I'm going home to be forever blessed. Trust and never doubt, Jesus will surely bring you out. He never failed me yet. Didn't my God deliver Moses from King Pharaoh? And didn't He cool the fiery furnace for Shadrach, Meshach, and Abednego? When I think of what my God can do, He delivered Daniel, and I know He will deliver you. Trust and never doubt, never doubt. He never failed me yet. He never failed me. He never failed me. Yes. He never failed me. He never failed me. He never failed. He never failed. He never failed. Yes. He never failed me. He never failed me. Yes. Trust and never doubt. Jesus will surely bring you out. He never failed me. You can trust Him. Trust God. Trust Him. Trust God. He never failed. He never failed me yet.
your foes. All your enemies are bound. They tremble at the sound of your name. Jesus, you have broken the chains. Oh Lord, my God, my highest praise. Creator of all heavens, Lord of everything. You've won, that's lost its highest esteem. And standing in your victory, we'll sing. Oh, you have broken the chains that held my captive soul. Jesus Christ, in the mighty victory you've won. Oh, you have broken the chains that held my captive soul. Oh, you have broken the chains and loosed them on your foes. All your enemies are bound. Tremble at the sound of your name. Jesus, you have broken the chains. Jesus, you have broken the chains. Jesus, you have broken the chains. Before Praise the Sunday Lord. message today, we shall have a brief of the Bible reading. Avant le message dominical, nous donnons une brève lecture de la parole de Dieu. before the Sunday message today, we shall have a Nous brief aurons une brève period lecture of scripture reading. de The Gospel according to St. John. The Gospel according to St. John. Évangile John 17. John 17. Jean 10. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Après avoir ainsi Father, parlé, the hour is come. Jésus leva les yeux au Glorify ciel thy et dit, Son, Père, that thy Son l'heure also est may venue, glorify glorifie thee, ton Fils, as thou afin que hast ton given Fils him soit power over all glorifié. flesh, that he Selon should que give tu lui as eternal donné life to pouvoir as sur many as toutes thou choses, hast given him. afin qu'il accorde And la this vie is éternelle life à tous eternal, ceux que tu that they as might know donné. thee, the La only vie true éternelle, God, c'est and qu'ils Jesus croient le Christ, whom toi, thou le hast seul sent. vrai Dieu. I have C'est Dieu qui a glorified thee envoyé on the Jésus. earth. I have finished the Il a work which glorifié thou sur la gavest me terre, to il a do. achevé l'œuvre que tu And m'as now, O donné à Father, faire. glorify thou Maintenant, me toi, with thine Père, own self, glorifie-moi auprès de with the glory toi-même de which la I gloire had que with thee j'avais auprès before de the toi world avant was. que le monde. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me. They have kept thy word. Onyalamede asi fifi komo onya bena nsiwo kata ne chonam la bon wocho la bena nyasiwo ne chonam la me chowo na eye wo kwowo eye wonye vanva bena bon me dogocho eye wo kwese bena we dom dal nyelam mele biabiam de wonumbe ne benye de kekia mele biabiam do o ke bonde amesio ne chonam lanu la bena to wonye eye nusio kata nye tonye la to we eye to ha tonye eye won chinye eye wo konu chinye le wo me eye nyeme gale kekia me o ke wa o le kekia me eye nye la me gbona gbo fofo kokwe jirawo do de won ko sine chom na la me bena wazu de ka ba miawo ha ene kekiale simeli pli wo le kekia me la nyela me jirawo do de wo kola me amesio ne chonam la me jowon eye wo do me to de kemebu o negbe chochon vila kwe bena wa wu ngoro la nyuke azon la me gbona gbo eye mele ni
siawo gblɔm le xexea me bena nye dzidzɔ la nanɔ wo me ayɔ wo funu nye la me tsɔ wo nya la na wo eye xexea me le fu wo elabena wometso xexea me o abe ale si nye hã nye metso xexea me o nye mele biabiam be naɖe wo tso xexea me o ke boŋ bena nadzra wo ɖo tso vɔɖitɔ la si me wometso xexea me o abe ale si nye hã nye metso xexea me o wɔwo kɔkɔe le nyateƒe la me wo nya le nye nyateƒe si gbe ale si ne dɔm ɖo xexea me ene la nenema ke nye hã medɔ wo ɖo ɖe xexea me mewɔ ɖokui nye kɔkɔe ɖe wo ta bena woawo hã woazu ame kɔkɔewo le nyateƒe la me ke menye ɖe ame siawo nu ɖeɖe ko mele biabiam ɖo o ke boŋ ɖe ame siwo le dzinye kɔ ge ase to woƒe nyame la hã nu ebena wo katã woazu ɖeka si gbe ale si wo fofo ne le menye enye hã mele mewo ene bena woawo hã woazu ɖeka le mía me bena xexea me nakɔe ase be woe dɔm ɖa eye nye la ŋutikɔkɔe si netsɔ nam la metsɔe na wo bena woazu ɖeka si gbe ale si míawo hã míele ɖeka ene nye la mele woawo me eye woawo hã wole menye bena woazu blibo le nu ɖeka me bena xexea me nadze si bena woe dɔm ɖa eye ne lɔ̃ wo abe ale si ne lɔ̃m ene fofo ame siwo ne tsɔ nam la mele dzidzim be afi si nye la mele la ne woawo ma hã nanɔ nutsi nye bena woakpɔ nye ŋutikɔkɔe si ne tsɔ nam elabena elɔ̃m hafi woɖo xexe sia gɔme anyi fofo dzɔdzɔe xexea me menya wo o ke nye la menya wo eye ame siwo hã wonya bena woe dɔm ɖa eye mena wonya wo ŋkɔ la eye mana woanye bena lɔlɔ si ne tsɔ nam la nanɔ woawo me eye nye hã manɔ woawo me. Esi Yesu gblɔ esiawo vɔ la eya kple eƒe nusrɔ̃lawo do go yi ɖatso Kidron tɔʋu la afi si abo aɖe le si me eya kple eƒe nusrɔ̃lawo yi ɖo ke Yuda hã ame si fia eyomemɔ la nya nyateƒe la elabena enuenu la Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo ƒo aƒu ɖe afi ma azɔ esi Yuda xɔ asrafohawo kpe ɖe nunɔlagãwo kple Farisitɔwo ƒe dɔlawo nu la egbɔna afi ma kple akakatsiwo kple akaɖiwo kpakple aʋawɔnuwo ke esi Yesu nya nu siwo katã le edzi va ge la edo go eye wogblɔ na wo bena ame ka dzi miele woɖo nu bena Yesu Nazaretɔ la Yesu gblɔ na wo bena nye si ke Yuda hã ame si fia yomemɔ la le tsitre ɖe wo gbɔ azɔ esi wogblɔ na wo bena nye si la wozɔ gbugbɔ ɖe megbe eye wodze anyi tete wogabia wo bena ame ka dzi miele eye wogblɔ bena Yesu Nazaretɔ la Yesu ɖo ŋu bena megblɔ na mi xoxo bena nye si eya ŋuti nenye nye dzi miele la ekema mina mɔ ame siawo be woadzo ayi bena woawu nya siwo wogblɔ ɖi la nu bena ame siwo ne tsɔ nam la nyemebu wo dometɔ aɖeke o tete Simon Petro dzi yi si le esi la heda nunɔlagã la ƒe dɔ la eye wokpa eƒe nuɖusime to eye dɔ la ma ƒe ŋkɔe nye Marko tete Yesu gblɔ na Petro bena tsɔ yi la de akume kplu si fofo la tsɔ nam la ye nye maneo mahã azɔ asrafoha kple aʋafiagã la kple Yudatɔwo ƒe dɔlawo lé Yesu eye woblɛ eye wokplɔe yi Ana gbɔ gbã elabena enye Kayafa si nye nunɔlagã le ƒe ma la ƒe to ke Kayafa ye nye ame si ɖo Adam na Yudatɔwo bena enyo bena ame ɖeka naku ɖe dukɔ la ta eye Simon Petro kple nusrɔ̃la bubu la dze Yesu yome ke nusrɔ̃la la enye nunɔlagã ƒe ame nyanye eye wokpe ɖe Yesu ŋuti yi ɖe mɔ la me ke Petro le tsitre ɖe ʋɔtru la nu le gota tete nusrɔ̃la keme si nye nunɔlagã ƒe ame nyanye la dogo eye woƒo nu kple nyɔnu ʋɔtrunudzɔla eye wokplɔ Petro yi ɖe eme tete dɔla nyɔnu si nye ʋɔtrunudzɔla gblɔ na Petro bena wo hã ɖe menye ame sia ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖeka o mahã eye kluviawo kple dɔlawo le tsitre eye wodo akadzo elabena vuvɔ le wo wɔm eye wole dzo la ƒum eye Petro hã tsitre ɖe wo gbɔ le dzo la ƒum azɔ la nunɔlagã la bia Yesu le eƒe nusrɔ̃lawo kple eƒe nufialawo ŋuti ke Yesu ɖo nu nɛ bena nye la meƒo nu na xexea me le gaglãgbe mefia nu ɖa le ƒuƒoƒewo kple Mawu ƒe me afi si Yudatɔwo katã ƒo aƒu ɖo eye nyemegblɔ nya ɖeke le lala kpɔ o nu ka ŋuti nele biaem bia
ya ame siwo se nu si megblɔ na wo kpɔ ɖa woawo nya nu siwo nye la megblɔ ke esi wogblɔ nu siawo la dɔla dometɔ ɖeka si le tsitre ɖe egbɔ la ƒo tome na Yesu gblɔ bena alo ale neɖo nu na nunɔlagã la nye si mahã. Yesu ɖo nu nɛ bena ne megblɔ nya vɔ la ekema fia kpɔɖenu le nu si nye vɔ la nu ke ne enyo la nu ka ŋuti ne le ƒo ye mahã. Azɔ Hana ɖoe ɖe Kayafa nunɔlagã la gbɔ bablae ke Simon Petro le tsitre le dzo ƒum eye wogblɔ nɛ bena alo wo hã eƒe nusrɔ̃la dometɔ ɖeka nenye mahã eya ma se nu gblɔ bena nyemenye o. Nunɔlagã la ƒe kluviawo dometɔ ɖeka si nye ame si ƒe to Petro kpa la ƒe dometɔ la gblɔ bena alo ɖe nyemekpɔ wo le aboa me kpli o mahã. Tete Petro gase nu eye enumake koklo ku atɔ. Azɔ wokplɔ Yesu tso Kayafa gbɔ heyi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe la eye fɔŋliti ke woawo ŋutɔwo meyi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe la bena yewo magagblẽ kɔ ɖo o ke boŋ bena yewoatem aɖu ŋutitoto la. Tete Pilato dogo va wo gbɔ eye wogblɔ bena nutsotso ka mietsɔ ve ɖe ame sia nu mahã. Woɖo nu gblɔ nɛ bena ame sia la ɖe menye vɔ̃wɔla wònye o la ne miele dege asi na wo o. Tete Pilato gblɔ na wo bena ekema mia ŋutɔwo mikplɔe yi ne miadrɔ̃ ʋɔnui le miaƒe se la nu. Yudatɔwo gblɔ nɛ bena womeɖe mɔ na mi bena míawu ame o bena woawu nya si Yesu gblɔ hefia ku si ƒomevi ku ge wòala la nu. Azɔ Pilato gayi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe la eye wòyɔ Yesu eye wogblɔ nɛ bena alo woe nye Yesu Yudatɔ ƒe fia la mahã. Yesu ɖo nu nɛ bena wo ŋutɔ ɖokuiwò si nèle esia gblɔm le loo alo ame bubuwoe gblɔ nu tsi nye nya na wo mahã. Pilato ɖo nu bena nye la Yudatɔ menye mahã. Wo ŋutɔ wo dukɔla kple nunɔlagãwoe tsɔ wo de asi nam. Nu ka ne woa? Tete Pilato gblɔ nɛ bena ekema fia nenye. Yesu ɖo nu bena woe le egblɔm bena fia menye. Nye la esia ta wodzim ɖo eye esia ta meva xexea me ɖo bena maɖi ɖase na nyateƒe la. Ame sia ame si tso nyateƒe la me la ɖoa to nye gbe. Kafu Aƒetɔ la ya ase ɖaseɖiɖiwo hafi míayi edzi. Míase ɖaseɖiɖi le ayaʋalawo dzi. The power of God working all over the globe. Mawu ƒe ŋusẽ wɔ dɔ le xixe blibo la me. Across the world. It's a threefold blessing: provision of healing, conversion from sin, and integration to the fold. Hear her story. I thank God for what God has done in my life. Normally, I was from the other religion. But now, through the ministration of our pastor, Pasteur W.F Kumuyi. I thank God because before I had an accident and my leg was broken. I could not walk. I could not do anything. I thank God that only the ministration the global crusade of our pastor, the Pastor W.F Kumuyi. Dutoƒo Mawu kakame yo wole jimu Andrea mea. Wherever we are having problems, and I lay my hands on my leg. Pastor pe Mawu nya pe gbedodora mea be wa da asi de teƒe ye veve sesiale ye da si de pa fo aji. Going down. That was how I received my miracle. Now I can do everything I cannot. Ebe nene ma ha ye kho ye be nukunu eye fifia yatem awo nusianu yatem azon yatem aduwe yatem awo nusianu be wakafu Aƒetɔ abe yevo. Back, moderating overseas. Praise the Lord. I want to have the
is hindering you today? Who can pick them up like pebbles cradled from the waves? Who can prove his power when a Christian needs to pray? Blessed Jesus,
the Lord. Kafu na Mawu. That's too slow. Triumphant people, To praise di no lao the yo le Lord. xɔ Ŋusẽ hena dziɖuɖu me be kafu na Mawu. 5 verse 4. Hebri to ba gbale ta me atɔ̃ And no kpikpi man ene taketh ame his la honor unto ebe himself, ame aɖeke metsɔa but bubu he sia that is called of da ɖe God eɖokui dzi o as negbe of Aaron. ame si ke This morning, Mawu yɔ I'm abe privileged Aron to ene introduce to this enye assembly gomekpɔkpɔ a man Ghana who di is abe called of God de ame aɖe afia and mi honor ame of the Most High aɖe God. yi ke dziƒoʋĩtɔlatɔ He is de a bubu faithful enu man, ame aɖe yi ke ɖo nu te ga undistracted by the color of ame the weather, aɖe yi ke le keke He's faithful aya le ƒoƒom hã proclaiming his elia ke truth and battle maʋamaʋãtɔe courage. eye wòtsɔ adzideƒo He's a ɖe faithful akpeƒã man. He bibla by the ƒe grace of God nyateƒewo has nurtured the deeper life eye that church from mekpɔa the north alo part of the nyakpɔkpɔ megbe o open students to a great congregation ame of si ke 10,000 believers. tsɔ eɖokui da He's a asi fearless man, na Mawu nya declaring the total ame si gospel ke of ɖe peace akpeƒã without fear Mawu or favor. nya la blibo He's a ame very kume fighter maƒãmaƒãtɔe who honestly ame si contends ke ʋulia the faith na xɔse deliver si woda asi na ame kɔkɔewo ɖe yiwo katã nu ta la ta with ame a si ke certain ɖe akpeƒã anointing as Mawu only nyanyuia and kpakple perfect Mawu ƒe holiness. amisisi He is a le kɔkɔenyenye blibo me who nuteƒewɔla ye wònye and renews eye growing ame si hunger ke and growing Mawu joy le ami sim na esi wole tsitsim la yebe ŋusẽ gale ɖekakpui me dɔ GCK nyɔnyɔ katã miaƒe GCK Dr William Efoe Kumuyi hallelujah. Now, your thought, the pastor was talking about, he was talking about. Miewɔse be nyanyegblɔ pasɔ le miawo ƒe nyagblɔm wole miawo nye amema yi ke nye ŋutsu kple nyɔnu mawo yiwo ɖo nu tega eye tsidzawo ŋdɔvuwo miabe taɖodzinuwoa akpɔtɔ anɔ teƒe maʋamaʋãtɔe miawo nye nuteƒewɔla mawo eye Kristo dzixɔse si ke le mia me la awɔ mi mianye nuteƒewɔlawoe eye mekpɔ nyaba gbea mele kpɔ Calvary ƒe dɔwɔna ƒe kutsetse le miaƒe agbewo me eye mexɔ se be miatse ku fika miawo ɖe eye miame mawo ame yiwo mevɔ o la mavɔ naneke o nu kake le dzɔ o nu kake le dzi yim la miwɔ tsatia be yewoadze aƒetɔa yome ame si ke ne le yome la tɔtrɔ meli o tɔtrɔ meli o fika ke miayi ne mieɖe gbeƒã Mawu ƒe nya la mexɔ se be miawoe la nye Mawu ƒe nya nyi gbeƒãɖelawo medo gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe be so la kpɔtɔ ayi dzi anɔ bibi le miaƒe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Father, we thank you for this service. Fofo mi da kpenɔ ɖe subɔsubɔ ya ta ŋuti kɔkɔe be subɔsubɔ ya yi ke le yi ne amewo katã aƒetɔ me do gbe ɖa be nu sia nu yi ke wo dukɔ hiã le ŋdi ya la fofo tsɔe na wo le ɖe la Yesu ƒe ŋkɔ me. Your people Dukɔwa and the akpɔtɔ alike maʋamaʋãtɔe ɖeke ma dza nye le me o fearful. ame aɖeke ma nye vɔvɔnatɔ le wo me o. And Lord, I pray every purpose you have decided for everyone, you will fulfill in Jesus' name. Make my brother there strong. Make my sister there strong. And nothing will be able to stand before you. That Lord, everything your body, everything your plan, I pray every boy, every girl, every young person, young Ametsitsi ɖevi me sia me wɔnawo le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ glorified in every life. na wo ŋkɔ ŋuti nakɔ le míaƒe agbewo me afi sia afi si ke míayia mía dometɔ ɖe kpekpe du sia du me nuto ɖe kpekpe me kɔƒe sia kɔƒe me le duta ɖe kpekpe yi ke míava fɔ anɔ la
Apeto, miapoto, ano dom ne dzi, do xɔxɔ, ya yi ke ne tsɔ de miamea, na kpɔtɔ no miame tsɔ yi da le Yesu ƒe ŋkɔme. Apeto kpe ɖe ŋutinye, na kpe ɖe todzinɔlawo katã ŋuti be woa anɔ te, anɔ wo lɔlɔnu wɔm tututututu le Yesu ƒe ŋkɔme. Mede akpe na wo ɖe ɖo ŋutia le Yesu ƒe ŋkɔ dzi, miedo gbe ɖa le. Mawu yra mi lo, Mawu yra mi Mateo ƒe agbalẽ tame 14, maxlẽ kpekpe 14 na mi Mateo ƒe agbalẽ tame 14 kpekpe 14. Yesu dogo eye wòkpɔ ame geɖe la, eƒe dɔme trɔ ɖe wo nu eye woda gbe le woƒe dɔlélewo nu. Nenye be lãme gakpɔtɔ gblẽwoa, ŋdi ya Yesu le haya o le yɔtɔ o. Marko ƒe agbalẽ tame 9 kpekpe gbãtɔ. Marko ƒe agbalẽ ta 9 kpekpe gbãtɔ le ŋkeke mawo me. Esi ameha gã ɖe va la, naneke mele wo si be woaɖu o. Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ na wo bena, kpekpe velia, nye dɔme trɔ ɖe ameha la ŋuti, elabena egbe nye ŋkeke etɔ̃a gbe wole ŋutinye eye naneke meli be woaɖu o. Kpekpe tɔ̃lia eye ne miedɔ wo, mieɖe mɔ na wo be woayi ɣeyiɣi la, ne mieɖe mɔ be woayi dɔme ɣeyiɣi la, be aƒetrɔ na gatsrɔ̃ le mɔa dzi o. Miakpɔ Luka ƒe agbalẽ tame 7 kpekpe 11. Luka ta 7 kpekpe 11 gblɔ be, ke esi ameha la dze si la, wodze eyome eye woxɔ wo eye woƒe nu na wo le woƒo nu na wo le Mawu fiaɖoƒe la ŋuti. Eƒo nu na wo le Mawu fiaɖoƒe la ŋuti. Eɖe gbeƒã Mawu ƒe nya la na wo le esia megbea eye woda gbe le ame siwo katã hiã gbedada la ŋuti. Kpekpe yawo katã me xlẽ na mi le ta vovovo yawo mea, de ya ƒe mawunya ƒe tanyenye, Kristo ƒe dɔmetɔtɔ ɖe ame nu kpakple nuɖuɖu nana amehawo. Nu ame tɔ̃ ye ma aɖe afia mi le nu mawunya ya me. Nu gbãtɔ, Kristo trɔ dɔme yɔ dɔdɔnɔwo. Kristo trɔ dɔme eye woda gbe le dɔlélawo nu, elabena nu katã woƒe nu wɔ nublanui nɛ, ekpɔ nublanui na wo eye Kristo ƒe dɔmetɔtrɔ magakpɔtɔ li egbegbe. Yesu kpɔ nublanui na dɔnɔwo. Nu velia, miakpɔ nu nana amewo woaɖu to yeƒe beléle na meme, ale si ke wòna nu amewo ɖuna, elabena eléa be na me. Yesu léa be na me, eme le kɔkɔm na woa. Yesu nye ame si ke léa be na me, elabe etsɔa ɖe le me na me ye nutɔ̃lia. Miakpɔ Mawu ƒe lãmesẽ ɖoɖo, Mawu ƒe lãmesẽ ƒe ɖoɖo, Mawu wɔ ɖoɖo aɖe tsɔ da ɖi yi ke nye lãmesẽ ƒe ɖoɖo wɔwɔ na ame kɔkɔewo katã siwo le eƒe nubabla la te. Míava akpa gbãtɔa dzi wɔ to na se. Akpa gbãtɔa, ale si Yesu trɔ dɔme yɔ dɔnɔwo alo dagbe le dɔnɔwo ŋuti. Ne miekpɔ Yesua, Yesu trɔ dɔme ɖe amewo ŋuti. Nu ame tɔ̃ ye miakpɔ le akpa ma. Nu gbãtɔ, miakpɔ dɔyɔyɔ ƒe nugbedodo si ke Yesu wɔ na amewo. Evelia, miakpɔ ame siwo woyɔ dɔ la ƒe anyinɔnɔ dedie nenye be wokpɔtɔ nɔ Kristoa gbɔ eye miagakpɔ enutɔ̃lia yi ke nye ame siwo dagbe, nuwo dagbe le la, ale si wa anɔ dedie. Nugbãtɔ, Kristo yi ke trɔ dɔme la ƒe ŋugbedodo be ya adagbe le amewo ŋuti. Yesu ɖe nuteƒewɔla ye eye nye Kristo me ke metrɔna o. Ame si ke le nenema etsɔ va yi egbe tsɔ yi ɖe mavɔ. Nu katã wòdo nugbe be yeayɔ dɔ mi. Fi ka wòdo nugbe ya le o. Mateo tame 8 kpekpe ame 9 eye Yesu gblɔ nɛ bena nye la
megbɔna madagbe le nu megbɔna Mateo tame nyi kpekpe amandrelia megbɔna be madagbe le nu ele ƒoƒom na aʋafia ya yi ke va egbɔ eye aʋafia ŋgɔnɔla ya va Yesu gbɔ eye ŋkɔnɔla ya va Yesu gbɔ alo kristotɔ yi ke va Yesu gbɔ ame sia ame ko yi ke va Yesu gbɔ egbe ɖe Yesu metsana meme o ame si ke do nugbe gblɔ be ɖe ye kpɔtɔ ame si ke gakpɔtɔ gblɔna nya nyuiwo na ame yiwo katã va na eme eyama gbɔ la ega nyama pɛpɛpɛpɛ gblɔm na amewo na ame ya na miawo abale ke wo gblɔ na wo ene abale ke wo gblɔ ne wo le gbɔgblɔ ne miawo hã egbe kple ame sia ame si ke le to dzi le mawo nya sem le ŋdi ya la ebe ne ate ŋu va ko la nye hã megbɔna bena madagbe le enu egbea Yesu adagbe le nu o haleluya adagbe le luvɔwo ŋuti adagbe le ŋutilãwo ŋuti eye ayɔdɔwo adagbe le nu o blibo le Yesu ƒe ŋkɔme Marko ta sheke kpekpe blavevɔve Marko ta sheke blavevɔvelia eye enu wotsɔ ne ƒua dzome kple etɔme bena yawui ke ne ate ŋui awɔ nane la kpɔ miaƒe nublanui ne naxɔ nami awo eya enye vi to aɖe vi fofo aɖe si ke evia gbɔgbɔvɔ nɔ enyamam eye adzigbodɔ le ɖevia dzi eye etsɔ nɔnɔme ya va ɖo ŋkume na Yesu be nusrɔ̃lawo womete wɔ naneke le ŋuti o esi ke Kristo va nɔvinye magblɔ na wo be ɖi le keke nye kaka yiwo mekpɔ ɖo ŋuti na woa ne Yesu ya va nakpɔ ɖo ŋuti nɛ nakpɔ ɖo ŋuti nɛ la mebe ɖe eyi ke ame yiwo nu metsi kɔ na woa wo hã nu matsi kɔ na o vɔ ame ɖe ya lãme la nu la tsi kɔ nɛ vɔ ŋutsu ya nyakpɔ be dɔléle ma ɖe eya ye boŋ ye la nata dɔléle ya ɖe ye boŋ ya nata menye ame si ke lãme le dɔlém la ye la nukɔ la anata o haleluya mele kpɔ wo ame ma le afi ma be manata o la edɔ ma ɖu dzi o lo ma wu o lãme gbegblẽ ma dɔléle ma o woawo boŋ ye la ƒota gba la dzo eye Yesu ŋutsu agblɔ be Yesu ne ate ma wɔ nane la kpɔ nyaƒe nublanui naxɔ na mi Biblia vɔvɔtɔlia Yesu gblɔ nɛ bena Yesu gblɔ nam bena Yesu le gbɔgblɔm na wo hã bena Yesu le gbɔgblɔm na mi bena Yesu le gbɔgblɔm nɛ bena ne ate ŋui ame si xɔe se la atem awɔ nu sia nu ne atema xɔe se ko ne axɔe se la atema wɔ nu sia nu eke ne le xɔxɔm le sesem le ŋdi ya gblɔm be mele xɔe se la mele xɔe se Hebritɔ ƒe agbalẽ tame 8 Hebritɔ ƒe agbalẽ tame 8 kpekpe enyilia gblɔ be Yesu Kristo nye yama etsɔ va yi egbe kple mavɔ magblɔ egbe kɔ asi ɖa ya dzinu ame enyi ame ŋkeke blavevɔ anyilia dzia aƒetɔ la ayɔ dɔ o ebe metrɔ novelia ke nyakpɔ le teƒe ya novelia ye nye ŋkɔ gbedede si ke nɔna anyi alo dedie nɔnɔ yi ke nɔ anyi na ame siwo nuwo dagbe le nenye be wole aƒetɔa yome ele be miase nane gɔme ame yiwo Yesu dagbe le ŋuti ɖe leke wowɔ ɖo nu ma yi nasrɔ̃ le Biblia me wotsɔ ɖokui na aƒetɔ la tsɔ yi ɖa ame yiwo xɔ gbedada kpɔe ɖa Marko tawo kpekpe blatɔ vɔ ɖeke Yesu xɔ edzi gblɔ nɛ bena nu ka dim nele be mawɔ na woa ekpe ke safia la lɔwo me nu ka nu si ke na xɔ ɖe ye nye nu si ke na gblɔa egɔ be nu ye bia nanea eye na xɔ Yesu gblɔ be nu ka dim nele be mawɔ na woa ŋkuagbatɔ la ɖo nu nɛ bena Rabuni
bena makponu bena makponu la keke bla ton fofɛ Yesu gblɔ nɛ bena heyi wo xɔse la ɖe wo heyi la nɔvinye wo xɔse la le ɖe wo xɔsea ele ɖe wo le ŋdi ya mebe ewɔe na wo vɔ azɔ mikpɔ nu si ke Yesu ŋutsu ya wɔ ɖa kekpe ya be akpa mamlɛtɔa gblɔ na mi be enumake esi wòkpɔ nu la edze eyome edze Yesu yome le mɔ la dzi megatrɔ yi ɖe trɔ̃subɔsubɔ me o lo ŋutsu megatrɔ gbogboe ɖe zame o ɖoƒewo dzi o lo megatrɔ gbogboe ɖe habarabara dodo me o lo megatrɔ gbogboe ɖe dzokasasa kpakple bokɔwo gbɔ o lo esi ke ɖe la Yesu dagbe le nua ye wòkpɔ nu la edze Yesu yome le mɔ la dzi nenema ye wowɔ yi ŋkɔ ye ma nenema ye wowɔ ye wokpɔ dedie nɔnɔe ma Yohanes agbalẽ Yohanes Enelia keke blatɔ̃ vɔ ɖekelia eye esi ke woyina le eƒe dɔla va kpee eye wòka eta nɛ bena viwo la le agbe viwo la le agbe mebe viwo nyɔnuvia ele agbe srɔ̃nyɔnua katã anɔ agbe eye wo ŋutɔ hã anɔ agbe anɔ lãmesẽ blibo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ŋutsu ya eva Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ ye ŋutsu ya eɖe asi via yi ke lãme le gble ɖa ɖe dɔba dzi eye wòva Togo Yesu gblɔ nɛ be wòada gbe le ye via ŋuti Yesu gblɔ nɛ bena heyi viwo la ele agbe ŋutsu ya xɔ nyama dzi se nɔvi ne xɔ Mawu ƒe nyagbɔgblɔwo dzi sea wo lãme la sẽ ekema ŋutsu ya nɔ yiyim enɔ yiyim le aƒeme yim lo evɔ yeƒe dɔla ɖeka ƒu du tso aƒeme kaka va Togo le mɔdzi be amegã eku gbɔgbɔa edzo lo eviwoa ele agbe keke bla tɔ̃ vɔ ve tete wòbia gaƒoƒo si dzi wòka ɖe me nɛ la me tsito ekpea edi be yanya gaƒoƒo tutututu didie Aƒetɔ la dagbe le ye bia ŋuti eye wògblɔ nɛ bena etsɔ le gaƒoƒo adrelia dzi nudzala dzo le dzi etsɔ le gaƒoƒo adrelia dzi la esi ke woyɔ Yesu ƒe ŋkɔa dɔlelewo aƒutagba la dzo nyabia sie nye bena esi ke Aƒetɔa esi wòdze si be yevia Yesu yɔdɔe vɔ nu ka wowɔ pikula tɔ̃ vɔ tɔ̃lia tete fofoa dze si bena enye gaƒoƒo ma si dzi Yesu gblɔ nɛ bena viwo la le agbe eye eya ŋutɔ xɔe se kple eƒe me blibotɔ katã ekpaleka ame yawo woyi ŋkɔa esi ke Aƒetɔa dagbe le wo ŋutia ekpɔ afɔ yewo ɖea ebe ya ŋutɔ xɔe se kple eƒe me blibo la katã nu si ke Aƒetɔ wɔ nu gã aɖe ne wɔ nu nyui aɖe na amewo alea nu si ke ewo na wɔa yenye wo ŋutɔ kple aƒometɔwo ne dzi be dɔyɔla ne kple dɔyɔyɔa ne tsi anyi na yea ne nɔ anyi na yea ele be na eye ne va Aƒetɔa gbɔa wo ŋutɔ esrɔ̃wo viwo ƒometɔwo katã la azɔ miaxɔ Aƒetɔa dzi se miakpɔ tama shekea Yohanes ashekelia kpikpi blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia Yesu se bena wonye dogoe ŋutsu ya ye ŋkugbana ye Aƒetɔ Yesu dagbe le ŋuti le ŋkugbagba be dɔa me eye wòtɔ ƒoƒoƒo eye wòkaka nya kpakple sefialawo le gbedoxɔa me be esi ke nu siawo tɔgbe keke adzɔ kpa yewo mese nu sia tɔgbe dzɔ kpɔ o be ŋutsu ya be ɖe Yesu wɔe nam la
Yesu wenam la eye wono dzidzɔ kpɔm bo wo dzi be yakpɔtɔ anɔ yo be nu kɔ nu wɔna xoxotoawo dzi wo dzi be yakpɔtɔ anɔ subɔsubɔ ƒuƒlu yi me de na mewoa be agbenɔnɔwo me eye azɔ Yesu va Togo ŋutsua le gbedoxɔa me be azɔ esi ke ne xɔ Mawu via dzi sea keke bla tɔvɔ adea ŋutsua ɖo nu na Yesu gblɔ ne bena aƒetɔ ame kae nye si bena maxɔ edzi ase ma hã Yesu gblɔ ne bena ame si ne kpɔ kple ame si le nu ƒom kpli wò la eya ye keke bla tɔvɔ nyia ke egblɔ bena aƒetɔ mexɔe se eye wodze klo de taku nɛ nɔvinye le kpɔ nu yi ke ame yawo wɔa esi aƒetɔa dagbe le nu vɔa esi ke woxɔ Yesu ɖe woƒe agbe me wotsɔ wò woƒe aƒetɔ ye wode taku nɛ gakpɔ Luka ƒe agbalẽ ta nyia ɖa keke bla Luka ta nyi keke bla tɔvɔ nyia eye ŋutsu si me gbɔgbɔ vɔ̃wo dogo le la de kuku nɛ bena yeanɔ egbɔ ke Yesu do mɔe gblɔ nɛ bena keke bla tɔvɔ asieke trɔ ya ƒe wò me eye naxlẽ nu siwo Mawu wɔ na wò la afia eye wòdzo yi hele gbeƒã ɖem nu siwo Yehowa alo Yesu wɔ nɛ la to du blibo la katã me nu ya ye ameawo wɔ va yi esi ke aƒetɔ dagbe le wo nua womegblɔ be o haleluya la fifia lãme sem nam fifia me haya o magagbogbo ayi nukokowo me awo megatrɔ yi ɖe nukoko gbɔ o eminyea ame yawoa woyi nu si aƒetɔ gblɔ na woa ye woƒe wɔ aƒetɔ be ke yi aƒemetɔ gbɔ eye nu si ke Mawu wɔ na wo la gblɔe na wo nu siwo katã Yesu wɔ na wo agblɔe fia wo ta nɔvi meyi ave kpɔ be o be Petro lolo ŋutɔ lo Yohanes nyamegã lo apɔstoleawo ɖeke lo ao Yesue nyame si ke ŋuti míaɖe gbeƒã atsoe na amewo de gbeƒã nu si ke Yesu wɔ na wo keke bla Enelia ke esi ke Yesu trɔ va la ameha la xɔe kple dzidzɔ elabena wo katã wole lalam ekpea ŋutsu ya yi gblɔe na ame sia ame kaka nya la afi sia afi ke ame yiwo katã nɔ Yesua lalam la ekpea wola le kpakple dzidzɔ ta nenema pɛpɛpɛ wohã na wɔe ma azɔ ke ne kpɔ Mawu ƒe katutu gaɖeɖea ne trɔ yi amewo gbɔa ke nɔvinya menya gbɔgblɔ megali o lo sakple sasa megale o nu yiwo ma ɖe vi na amewoa meganɔ nu me na o Yesu yi ke nane vo yi ke na lãme sena o Yesu yi ke ɖe o tso dɔlélewo katã kple teteranyiwo katã mea yeƒe ŋuti nya yina ɖe gbeƒã na amewo nutɔlia ye nye gbeƒã ɖeɖe lãmeɖeɖe kpɔkpɔ kpakple dɔyɔyɔ blibo esi aƒetɔa eyɔ dɔ amewo vɔa eda gbe le wo ŋuti vɔa ame mawo me egbea wola haya etsɔ wola lãme la gblẽwo egbea wola fɔ etsɔ lãme la gblẽ awo me nenema ye wo le agbea nɔm elabe nu yi ke aƒetɔa wɔ na woa enye nu blibo Yohanes 3:14 esi ke Yesu va kpɔe le gbedoxɔa me la meve kpɔe le ahanuƒewo lo Yesu kpɔ ŋutsu ya le fi ka gbedoxɔ me meve kpɔe le vodukpa ɖe me wo lo Yesu do goe le fi ka gbedoxɔ me Yesu meve kpɔ amea le kpolowo ƒe aƒe me o esi ka aƒetɔ dagbe le ame ya ŋuti vɔa Yesu to atɔ kpɔ ŋutsu ya le gbedoxɔ me gblɔ nɛ bena kpɔ ɖa wo lãmesẽ megawɔ nu vɔ̃ azɔ o elabena nu veve age ɖe agbewo me ehe dɔyɔyɔ va na o eda gbe le ŋuti o etsɔ nu vɔ̃wo ke o eda gbe le nuwo eye ne vo eda gbe le nuwo eye wotsɔ nu vɔ̃wo ke o ta aƒetɔa le gbɔgblɔ nɛ bena esi ke ame nu veve age ɖe agbewo me ta
esi ke ne trɔ zu ame dzɔdzɔe le Kristo Yesu me ta la, esi me ke Aƒetɔ tsɔ dzɔdzɔenyenye tsɔ dziƒo tsɔ do na o, tɔ ame nu ʋeʋẽ ame ta la, egblɔ na ŋutsu ya be ɖe lãme se vɔlu, lãme se vɔlu, menye be o da gbe le nu ɖekoe o, vɔ exɔ ŋusẽ be megava nu vɔ̃ azɔ o, ke le gbeƒã ɖem nɛ be hei megawɔ nu vɔ̃ azɔ o, megada alakpa azɔ o, meganɔ mo blem azɔ ke o, meganɔ kɔ dam ke o, meganɔ sedzi dam ke o, megawɔ nu vɔ̃ azɔ o, bena nu vɔ̃ɖi wosia naga awɔ o, ta nenema wowɔ ye lãme alo dɔyɔyɔa tsi anyi na wo lododo ƒe agbalẽ ta ne kpekpe lododo ta nelia kpokpoyi blave vinye le to ne nye nyawo nu eye naƒu to anyi ɖe nye nuƒoƒo nu le vɔvɔ ɖeke lia womegate da le ŋkuwòme o, dzra wo ɖo ɖe wo dzi ƒe gogloea ƒe. Azɔ natsɔ Bibla axlẽ na Bibla gbe sia gbe, gbedodo yiwo katã nye Mawu tɔ le teƒe ma, Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ, Mawu ƒe nyagblɔɖi yiwo katã le Bibla mea, nanɔ ŋugble dem tso wo ŋuti, eye anɔ gbeƒã ɖem ɖe ke ƒe nyadzia, ye Mawu nya ya afia o ale si nanɔ agbe, eye ne le esiawo katã wɔm ɖe nu ke la dogo tso me na wo, elabena ne le esiawo katã wɔm la, agbe wòanye na ame siwo katã ƒe asi su edzi la, eye wowɔa dɔ woƒe ŋutilã blibo la, leke amewo wɔ eya, ale amewo wɔ eya, ye dɔyɔyɔ nanyi na wo. Salomo 113 keke gbãtɔ, Salomo 113 keke gbãtɔ gblɔ be lubɔnye kafu Yehowa, nu sia nu si ke le menye la, ne kafu eƒe kɔkɔkɔe la, kpekpe velia, gblɔ be lubɔnye kafu Yehowa la, nɔ kafu Yehowa megaŋlɔ eƒe nu nyuiwɔwɔ katã be okpekpe tɔ̃lia, ame si ke tsɔ wo vodadawo katã kea wo, eye woda gbe le wo dɔlélewo katã nu. Kpekpe enelia, ebe ame si ke ɖea wo agbe tso gbegblẽ me, eye wòtsɔa ame nuveʋe kple nublanuikpɔkpɔ ɖɔna na wo. Kpekpe atɔ̃lia, ame si ke tsɔa nu nyuie ɖia ƒo na wo amegã koko, ale bena wo ɖekakpuinyenye gadoa yeye abe hɔ̃tɔ ene, egbea ke akafu Mawu gbe sia gbe, nenema na wɔ dɔyɔyɔ ana anyi na wo ma, anɔ dakpedada fia Mawu esi ke anɔ subɔm, ye dɔyɔyɔa anɔ anyi na wo, anɔ Mawu kafu Mawu subɔm kple gbedodoɖa, ale lãmesẽ bliboa atsi anyi na wo, ye nenema agbewɔa anɔ yi gadom ɖe dzi, anɔ yeye wɔm gbe sia gbe be hɔ̃tɔ ene. Yohanes gbãtɔ tamatɔ kpekpe 8 elabe mienye bena ame sia ame si ko dzi tso Mawu me la mewɔa nu vɔ̃ o, megakpɔtɔ ganɔna nu vɔ̃ wɔwɔ dzi o, megakpɔtɔ nɔ agbe xoxoa dzi o, megakpɔtɔ nɔna de xoxoa zãm o, abe trɔ zu nuwɔna yeye le Kristo Yesu me, elabena ame aɖe le Kristo me la, etrɔ zu nuwɔna yeye, nu xoxowo katã nu va yi, eye kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Mebe nuwo katã zu yeye le agbo me la, nuwo katã zu yeye le agbo me. Fika wɔme ma ɖe ʋuʋasia ɖe hadzia gbɔ, menya be ne le to dzi la, nuwo katã zu yeye. Aƒetɔa adzra wo ɖo be magava ge dze nu vɔ̃ me o, magava subɔ Satana o, magava yi ɖe agbe xoxoa yi ke nɔma me haʋu alea, magava nɔ agbe mawo ke o, eye wo ya nanɔ agbe na Aƒetɔa, ebena be mienye bena mienye la to nu me toto me la, mienye to nu si Aƒetɔa fia mi la me bena ame sia ame si ke wodzi tso Mawu me la megawɔ nu vɔ̃ o, ke ame si wodzi tso Mawu me la, eya léa ɖokui nyuie, nenema ye wowɔ ema, nenema ye wowɔ ye dɔyɔyɔ atsi anyi na wo, eye wokpɔ lãmesẽ blibo, nenema ye wowɔ ye Mawu ƒe ŋusẽ nɔ agbe me na wo, eye wodzra wo ɖokuiwo ɖo, ye vɔ̃ɖitɔ la makasi wo nu, eye Satana vɔ̃ɖitɔ la magakasi wo nu o, magakasi wo nu o, gblɔna be amen.
makasinu la satana maga kasinu la doyoyo anu anyi na o nane keto makana le nchio la e nu yo kata peto chona wa anu anyi na o dejie le Yesu penkome hallelujah akpa belia na maunya yenye nunana alo nududu sike o namo elabe ele apename no bi c'est comme be Yesu na amonu odu be wa na onu se no ameton mi aga kolte pe ya nugbanto mi akpo nududu sike naname lamese evelia hosepe nududu sike anabenya pe doyoyo anu anyi na minuton lia lamese menono epea tune bia du silao be nu kayo duna elabe ochibe yu ano sesie yu atema yu ano wojuwe alo yu atem ano pechi ne yu atem asijua alo awo do yu be ya wo habe nu le oduna ta no bi nene make no hane be echifoa no kayo duna kokko yenye ndudu ano dugbesiakpe eye ma nyakpo be nudu keche be nyadu be nyano kokwe na chifu pakpakpa toaji woto na senue nyakpo nudu yike nanami lamese ekpe apeto globe nkeke tonson ama ya ole gbonye nyemeti be madasi le unchu domere yeo alebena nkuma manga ve trona o eyo ave janye le monchio ende tiambe nududua enana menu se no binye kpo dowowo pagbale tawe ne pepe wiandre dowowo pagbale tawe ne pepe wiandre liya gakela mejujo da sedidi le dokuinu ti o le esime wo wanui eye o na chijaja mawema enana mi chijaja mi to jifo plenu papa benanu ka eye o chonu dodo ple jijo yo mia pe jiwo me fun mawe haya e ka mesike dans le umla me po jijo amesike me duwa nu nyi de tefe wo a amema mano sesi ne ha mano jijo ha kpomo tamia nye be hafi mia no sesi de eye mia no la meseme ya mi hia no dudu ma unto go ha enanami no dudu dowo tabla be vandre lia pepe blaton voton dowo pa gba le tabla be vandre pepe blaton voton lia blombe eye Paulo le ti demfo na wo kataba sede nu ke ayo be wa chonu adu ke glo na obena egbe nyen keke wie ni agbe miele lalam eye miele nu titi doji eye miedena neke nu mekpo o wono ahomu ya sestende pe kuhime eye ono fofo malegbebebe o mega dena neke nu me o keke gbanto velia ton lia kaka ba sede keke wie nelia gbe amanoli nanyebe ame kunao ame bebide kunao le nu kaka kple bebe sese mata omega te anadeke numo nududu ko hamega jiro na o enwala nanyi ga ko maga tem maga jiro go hambe yo adu go ha o eye bibla wete blote fe be nan keke wie ne agbe yo mete naneke numo eye mete naneke numo eye enwa webe Paulo va le kuku dem na obe midunu no katakeke platon vonea eya tame de kuku na mi bena nyacho nu adu nu kata elabe esia nyo na miape lamese tunane tunu duduade denane nume elabe ya nyo na wo lamese ela bena nya dometwa de kepetada de kago hamabu acho yepeta o amare ne glona na raja gbo bena amen
eya ta wòtsɔ nuɖuɖu nana mi ɖo eye be míaɖu nuɖuɖu nyuitɔ nuɖuɖu yi ke dze game yi ke dzea ale bena míata nɔ sesĩe nuvelia le teƒe ya yenye xɔse ƒe nuɖuɖu bena míaƒe dɔyɔyɔ nanɔ anyi na mi ta se gɔme be nuɖuɖu li na ƒodo gakea nuɖuɖu aɖe hã gali na xɔse matsɔ fia woe Mateo etane keke Enelia Mateo tane keke nea egblɔ ɖo ŋtsi gblɔ na wo bena woŋlɔe ɖi be amegbetɔ manɔ agbe ne abolo ɖeɖe ko nu o gbea mi manɔ agbe ɖe nuɖuɖu fodometɔa ɖeɖe ko ŋtsi o egɔme be agbe bubu gali le ŋutsila hã godo ta be hena bom la nya sia nya si doa go tso Mawu ƒe nume la ŋuti nu katã Romatɔwo ƒe agbalẽtawo kpekpe wuiadrelia Romatɔwo ƒe agbalẽtawo kpekpe wuiadrelia elabena xɔse tsoa nyasese me nyasese tsoa Mawu ƒe nya la me xɔse la tsoa nyagbɔgblɔ alo nyasese me xɔse si ke aɖewoa etso nya si ke sem ne le gbɔ eye nya si ke sem ne le ya ye la ahe xɔse ade me o eya ye ana be wo xɔse atsi ɖe dzi na o eya ta xɔse tsona nyasese me nya si ke semi le ya etsona Mawu ƒe nya la me eye miakpɔ be nutsila li eye natsɔ abolo ana nutsila eye nyanye be mentsina ɖeɖe koe o míaƒe luʋɔ hã le afi ma míaƒe gbɔgbɔ hã le afi ma woawo hã hiãna ŋusẽ abe aleke abolo yi mi ɖuna dona ŋusẽ nya be ŋutilã abolo hã gbɔgbɔmetɔ hã li nyabia se nye bena kɔ asi ɖa ɖeka me ɖe zi nenie ne ɖuna Mawu nya ƒe aboloa ya eɖuna bolo gotatɔ na ŋutilã woe atɔ nyi be ŋutilã tɔ koe anɔ anyi kakakaka kɔ asi ɖa ɖeka gbe koe nava ɖu gbɔgbɔme ma boloa zi ɖeka le kɔ asi ɖa me zi ɖeka le kɔ asi ɖa me eye edzo ɖa gbea kpawo blaɖa kpawo miama ɖo mi le kaka kɔ asi ɖa gbe gɔ hã gbɔgbɔmetɔa mi menana nya be luʋɔwo ke nenye be ale ne le wɔm na wo luʋɔa ɖe ne ne le wɔm na ŋutilã hã nenema ɖe leke nanɔ ɖo ta se gɔme be xɔse ƒe nuɖuɖua ele be míanɔ ɖum gbawo tso gbe eye mi va sena le nya be Mawu xɔme gbedoxɔme eye nu yiwo katã srɔ̃ mi le ɖe nɔvi ne trɔ yi aƒeme ya ve ʋu Bibla nagatrɔ axle Mawu nya elabe Mawu nya menyina me be xɔse Yobe ƒe tabla vevɔtɔ̃ kpekpe wuieve Yob tabla vevɔtɔ̃ kpekpe wuieve gblɔ le afi ma bena nyemete ɖe aga tso eƒe nume ƒe sewo o eye medzra eƒe numenyawo ɖo wu nye ŋutɔ nye se tsɔ wu nye nuɖuɖu gɔ hã ebe yedzra yeƒe nya yetsɔ bubu vevie nyenye asi xɔxɔ na Mawu ƒe numenyawo tsɔ wu ye ŋutɔ yeƒe nuɖuɖu gɔ hã eya yetuna ame be xɔse ɖo nenye be xɔsewoa ele tsi ɖo nenema la ana be dɔyɔyɔ anɔ me o eye Mawu ƒe nu nyuiwo kple dɔmenyɔ katã akpɔtɔ anɔ dzadzam kɔ ɖe agbewo dzi nutɔ̃lia nyakpɔ le teƒe ya yenye nuɖuɖu si ke ana be nyanɔ sesie ekpea ne akpɔ dusila alo kametela ɖe ya woagblɔ na wo be yewoanɔ sesiea ne be yewoate manɔ lãmesẽ mea woɖua nu le gaƒoƒo ke dzea me womlɔ anyi le gaƒoƒo ke dzea me eye wowɔa numetoto alo tea kame le game ke dzea me eye womenɔ anyi kɔ anɔ nu ɖum aɖu nu ko yakayaka eye gasia game amlɔ anyi wome tea kame o eye nuɖuɖua atsɔ ami geɖe ade lãme na wo
ekpea nenye bena ele nenema o magatema kponse atema a no edusimo nenye ba mema o bobo nanyi ano telepom eye kaka amado ochona gapopowi acheke le kwasidam de kame ano telepom ban ono nu okpom vome de ko vo o benchi la yo cho tadia o mele agbede memo o bobo nanyi amolanyi ta nebe ya no la mesia mela elebe aduna nu de kameji eye na tena kamene hia anu zona nenye be hia ta segomebe miape nududu anyi momlo miape dowona oa wo katan wa dora mebe susuji anabe susu andana alu susu ano dom nyi alo mano dom nyi vondenyebe dokwenyebe adunu eye aboba nanyi ya anabe nuchi la kata lokula ba ami kwela ba yon la meno kekekeke eye susu makata la ba chikpon ta nududu sike anabe alo kokwenye bandudu sika anabe nya chena chifo Yohanes pagbale ebe mikacha gbagba na nududu sike oduna de podomena de konchi o na no binye se gomebede menye be na no anya no peplim na nududu podometo de ko tanchi o popomla ebe nya pli kana akpema votike mau pe vila anami elabena eya ye fofo la tien pepe bladen vo etonlia ehia ebe nutila ebe gbogbola gbo agbe nutila menyona ne ke Yohanes agbale ta ma dema pepe bladen vo etonlia ebe gake gbogbola gbogbo kple agbe ye wonye ekpe a Kristo penya enye gbogbo kple agbe na khoye penya ji se na fole penya ji na cho wona do enya anabe na tema jiradona chifo kala cha topa gbale tafe pepe bla veya globe ebe nemela gbela menye nye la gbe amekokwa o clevo agnye tonye konenyo ba gbe nonoma o clean le Kristo la chicho galanchi e ya taneme la gbe azola meganye nye la gbe o ke bom Kristo ye la gbe le menye eye nu siki ba gbe mele azola me la gbe le Mawu vi sike lom eye o cho ye ntope dokwi ke nade tanye amesike cho dokwi nade tanye Petro Bagbale gbanto tafe Bukwi Evelia Petro gbanto tafe Bukwi Evelia abe vidéo enela ebe mi cho gbogbo meno chichi matoela na juro mi vevie bena mi achi to emekena kokola mi paleke bibla te gbedeji bede to gbobe nye Kristo pe nu la etepe jiji go ha elebe na demo menye be gbesiagbe achototo dona o na ba de o dale Mawu pe nyagbo megademo nenemo bumde kwebe yenye vije e na cho Mawu nya tike o me tochi o la anyido ki o bebie e la bena pepe ya yi bena miawe no la nyenye pepe ma sheke a ju kokoko e menye jijime gbegble o menye jijime ke tia ntoto adasi ma uto dade o aw hamela enye juko na ikeli na afeto enye juko kokoe juko ikenye ma ntoto
enye dukɔ tɔxɛ le keke bliboa katã me eye be bi la be mi nye dukɔ kɔkɔe dukɔ yi ke nye Mawu ŋutɔ tɔ bena míaɖe gbeƒã ame si ke yɔ mi tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe nuku kekeli la gbɔ me tso nutsu woƒe nutsuwɔwɔwo afia Petro gbãtɔ ta gbãtɔ kpekpe tɔ̃lia Petro gbãtɔ ta gbãtɔ kpekpe tɔ̃lia wakafu Mawu mi Aƒetɔ Yesu Kristo fofo ame si gbogbo mi gadzi le eƒe nublanuikpɔkpɔ geɖe la nu hena mɔkpɔkpɔ gbagbe gblɔna be amen mɔkpɔkpɔ gbagbe to Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi me tɔme kukuwo dome la me keke Enelia hena domenyenyi magble maƒoɖi maluxe siwo dzra ɖo ɖi na mi le dziƒo la na mi na wo la wo dzra ɖo ɖi le dziƒo nam gble ma se ele ɖo to ma ele se ŋkɔ nye le ŋdi ya wakafu Mawu be dziƒo ya na yi godo vɔ hafi domenyinyi ya na wa yewo dzra ɖo ɖi na wo le dziƒoa pipia matɔa ebe ame siwo dzra ɖo ɖi to Mawu ƒe ŋusẽ me to xɔse me ebe xɔse le vevi ɖe Mawu nya le vevi la be xɔse la Mawu nya la xɔse ɖo la gbe wo dzra mi ɖo to xɔse me to Mawu ƒe ŋusẽ me bena xɔxɔ si ke sute bena woaɖe afia le ɣeyiɣi mamlɛtɔ la dzi aleke míawɔ ayi dziƒo ya o eye míaxɔ domenyinu yi ke wodzra da la nyi na mi o kpekpe 14 ɖa Petro gbãtɔ ta gbãtɔ kpekpe 14 leke wòle be míawɔ ɖo abe vi dzɛwo ene la abe vi ɖo to míanye vi ɖo to míaganɔ anyi abe tsã ƒe anyinɔnɔ ene o keke 15 ke boŋ abe ale si ke ame si yɔ mi ve la le kɔkɔe ene la nenema ke miawo hã mi nɔ anyi keke 15 le kɔkɔenyenye me le miaƒe anyinɔnɔ katã me la be ŋlɔ ɖi bena mi nɔ kɔkɔe elabe nye la mele kɔkɔe eya nye kɔkɔenyenye yi ke dzrana mi ɖo akpe ɖe mia ŋuti be míayi dziƒo mi ŋuti fafa kple amewo katã kple kɔkɔenyenye si ke manɔme la ame aɖeke makpɔ Aƒetɔ la woayra ame siwo dza le woƒe dzi me elabena woawoe akpɔ Mawu ta Mawu nya ƒe nuɖuɖu si ke anyi nya be xɔsewo na mi le kɔkɔenyenye mea ya na be míate ma dze míate ma sɔgbe ne agbe mavɔ la me yiyi le dziƒo míava akpatɔlia gbɔ akpatɔlia le Mawu nya me lãmesẽ ƒe ɖoɖowo wɔwɔ na ame kɔkɔewo katã siwo le eƒe nubabla te amegbetɔa menu ɖeka yi ke wònye o nutsila le esi luvɔ le me eye gbɔgbɔ hã le me tanya be ŋutsila eyam dzie mietona wɔa ɖeka kpakple xexe me ke me mielea eye nya be to nya be ŋkuwo kpɔna nu nya be afɔwo zu anyigba dzi nya be ŋutsina be nuwo katã koa woli be míatem awɔ ɖeka alo kpakple keke yi ke trɔ do mi ƒe ame yiwo ƒo xlã mía vɔ míaƒe luvɔa ye nye míabe teƒe aɖe yi ke me sese ɖe lãmewo le egɔme be ne ame aɖe le se veve alo ame aɖe le kpɔ dzidzɔ lãmewo dzi le dzɔm la nu yiwo katã luvɔ me wonɔna ta David Samuel la gblɔ bena ebe o luvɔ nye nu katã le nu xam nu katã vevesese yɔ me ale ta luvɔa me nyaƒe ye vevesesewo alo dzidzɔkpɔkpɔwo nɔna ta ema fi ma ye keke ƒe lãmesesewo nɔna le ma eye míaƒe luvɔ me ye nuka dzidzɔkpɔkpɔ asetsotso vevesese ne me le kpɔ dzidzɔ numɔ katã luvɔa me nɔna ke míaƒe gbɔgbɔ ya eya míaƒe gbɔgbɔa die mietona wɔa ɖeka kple Mawu
ese gɔme so a ŋkuwo matema wɔ ɖe agakpɔ Mawu vɔ nyaƒe lu gbɔgbɔ mee gbɔgbɔa mee Mawu tona ƒoa nu na mi afi ma ye miekpɔna mɔ ƒe amegbɔnɔnɔ le gbɔgbɔa mee to gbɔgbɔ kɔkɔe la dzia ye miete ŋu wɔ ɖeka eye gbɔgbɔ kɔkɔea tona miaƒe gbɔgbɔ dzi aɖi ɖe asi mi bena mi nye Mawu ƒe viwo ta miekpɔ be ŋutilã gbɔgbɔ kpakple luvɔli Salmo tabla 10 vɔ adrelia Salmo tabla 10 vɔ adrelia kpekpe eve ebena mihia lãmesẽ ebe ne woadze si wo mɔ le anyigba dzi kple wo xɔname le dukɔ katã dome Yohanes gbãtɔ ebe lɔlɔtɔwo mele dzidzim mele gbe dom ɖa mele lɔlɔm ƒe do ŋgɔ na nuwo katã la bena ebe nanɔ sesie nanɔ ɖeke sesie abe ale si ke wo luʋɔ hã le wɔwɔm nyuie ene azɔ luvɔ li nutilã li gbɔgbɔ li aƒetɔ la akpe ɖe ŋutiwo be nanɔ sesie lo bena be amen nɔame tɔ miagasɔ le teƒe ya hã nugbãtɔ edo nugbe dɔyɔyɔ na nyaƒe ŋutilã yiwo lãme gblẽna evelia miakpɔ luvɔ kɔkɔeawo ƒe ŋutifafa eye gbɔgbɔ yiwo le nyɔnyrɔm la ƒe xɔname miaƒe akpa gbãtɔtɔ di taplati ŋgbedodo yi ke li na ŋutilã yiwo lãme gblẽna Mose ƒe agbalẽ velia tawi atɔ̃ ebe nenye be naɖo to Yehowa wo Mawu ƒe gbe ebe ekema nu siwo mewɔ na Egiptetɔ la ebe ne ɖo to Yehowa Mawu ƒe gbe pepepe ne wɔ nu siwo nyoa nu le toɖeƒe seawo nu ne wɔ eƒe ɖoɖowo dzi la ekema nyemahe fukpekpe siwo katã mena wòva Egiptetɔwo dzi la ava dziwo o elabena nye nye Yehowa wo dɔyɔla ŋgbedodoa ya edo nugbe dɔyɔyɔ na nyame yiwo kpɔ ɖeɖe Mose velia tabla vɔvɔ 3 kpekpe vɔvɔ 5lia ebe ne miesubɔ Yehowa mia Mawu la gblɔna be amen masubɔ Satanawo lo wo ya masubɔ etrɔwo wo ya asubɔ Yehowa wo Mawu ebe miasubɔ Yehowa nyaƒe Mawu eye ekema ayra de wo nuɖoɖo wo nonono dzi eye maxe mɔ na dɔléle be mava mia dome o kpekpe vɔvɔ 5lia ebe fu mage le nyɔnuwo ƒo alo woatsi ko le anyigbawo dzi o ebe wo agbemeŋkekewo katã de teƒe gbɔva Mateo agbalẽ tanyia me kpekpe Mateo tanyilia kpekpe ame 9lia edo nugbe dɔyɔyɔ alo gbedada nanya be ŋutilãwo Yesu gblɔ bena nye ŋutɔ megbɔna mada gbe le ŋuti kpekpe nyia ebe aƒafia gblɔ nɛ bena aƒetɔ nyemedze be nava ge ɖe nye xɔ te o ke gblɔ nya ɖeka ko ne nye dɔtsɔla ƒe lãme asẽ gblɔna be amen le radioa gbɔ kpekpe 10 esi ke fiesi ɖo la wokplɔ ame geɖewo siwo gbɔgbɔ vɔ le wo me la va egbɔ eye wokplɔ nya xe nya gbɔgbɔ vɔwo dogoe eye woda gbe ameneni hã eda gbe le ameneni o ame siwo ame ƒe ameneni ma hã woxane le ameawo dome
Edagbe, la mesio kata pe la megble la nuchi. Lia. Bena, wawu nyati ke oglodi to Isaiah nyagbodi la di bena. Eyanto. Chomia pe gbojogbojo kple dolele wo do edo kuiji Marco. Bakbale tame wi ade. Popui Lia Marco. Tame wi ade. Pipi Lia. Que desisia o la kplo. Amesio kweselado. Nyame yo kata le radio agba me hosebe nyame kwesela. Nyame yo le radio télé oji le kita le semia benko jo ondo panyigba ajikle Togo dwakata me a. Ebe desisia la kplo amesio kweselado kwesela. Ebe Yesu be ye pen kwadia nya gbogbo von Togo e. Nya ponu kple adeyeye o. Pipi wienya wale dao dao ma o von de ke o dama o de kento maka awo von le nu o eye be no nu wa me ha ma le o sige o wa cho pasio adare don le la oji eye o pe la me la se pipi bla velia blobe ke wa ma o yi da de pe pa nyala la fisia fi et y a fait tola le dowon pliwo le nous se dom nyala to jesi si wo pede wonchi la mais bona be amen nous velia le tefe ya nous velia yenye nous ti fafa pe bedada na lupon yo le kanu ne lupon le kanu lupon le stepepe lupon ti jojojo ya no binye vapeto Yesu gbo ala bene me vegbo nu ti fafa melina o eglobe nu ti fafa melina nu ka amfondio da no binye lupon yikele kanu le stepepe abale kene cho nu ti la o va apeto agbo me dagbele nu na ya ene makena cho lupon havo Yesu gbo yema ta anabe nuti papa agede olupo me salmo ebe yekowa atonu se le yepe do baji wo amesike pipinea ebe yekowa akpedenu le do baji Salmo tabla ne vode kema Yeho akpede nu le dobaji la ame pa to me kune olo vo ye ba luvon le nu kham le dolem ye ba luvon le dolem le bebesem ye ba luvon gbojo eye ele nu kham ale gbegbe ma katema wona ne ke o bebesese yo luvon mene ye pe luvon be bebesese we ba me chakata elolo dane anyi ebede Yehowa akweta akwe pa gbe eye ebe akpede nu lepe dobaji salmo etade pipi ya ebe o Yehowa ponu blanyinam pipi ton le pegbeme benu nye la bena nute nu nye beli dagbele nu nye la be ngoji le nye fuo pipi enea ebe jiji po nye lubon lo ele kwama nye lubon to eye wo Yehowa va sere kai pipi amaton Yehowa trokode ne na de nye lubon ya do yilela lubon wa ehiana kadede ehiana toyoyo e ba peto de nye lubon la bena ebe khonam le wa menu peve la ta Yeremia tabla ton vo de ke la be Yehowa ade Jacob eyi wa de jo wosime jo alo sike sese wi la me no bi de nye bena mieli mi ne pobede amadoli ni onye nu seton wole dai antro eye
magatema nu agbe le ŋti fafa me o eye ame yiwo le fu ɖem na luvɔwo la nɔvinye tsɔ luvɔ va na aƒetɔa to na aƒetɔ be ne ɖe eƒe luvɔ le ame siwo sese wo la ƒe asi me medo gbe ɖa ɖe tɔ be ŋusẽ ɖe kpekpe yiwo kpɔ ŋusẽ ɖe dziwɔ ŋdi ya ele vo tso alɔme na wo le Yesu ƒe ŋkɔme kpekpe 12 ebe woava tso aseye le Zion ƒe togbɛ dzi eye woanye si ɖe Yehowa ƒe nu nyuiwo dzi ɖe lu ŋɔe kple ami alẽviwo nyiwo dzi woƒe luvɔ anɔ abe abɔ si wode tsi elekpea woƒe luvɔ la anɔ abe abɔ si ke wode tsi ene eye nu magatsi kɔ na wo azɔ o haleluya gblɔna be amen. Oh, nuxaxa yi le luvɔ me na wa ɔɖe dzo ebe yana wo ŋutifafa yana wo dzudzɔ yana wo gbɔɖeme yana wo dzidzeme age ɖe woƒe luvɔ me eye woƒe luvɔ magaxa nu azɔ o. Luka 4:8 Luka 4:8 ebe aƒetɔ la be gbɔgbɔ le dzinye le sita wosia mi nam ɖo be ma ɖe gbeƒã nyanyuia na me dahewo etɔm ɖo ɖa be ma dagbe le ame siwo ƒe dzi gba la nu ekpea menye ŋutilã ƒe nyagbɔme wòle lo ame siwo ƒe luvɔ ƒe dzi gbã eye be ma ɖe gbeƒã gaɖeɖe na nukaɖokuisinɔnɔ na gamenɔlawo nukpɔkpɔ na ŋkuagbatɔwo mana ame siwo le funyafunya wɔ mi la woanɔ wo ɖokui si medo gbe ɖa ɖe ta be luvɔwo Yesu ne de ga luvɔ le dzi kanya le Yesu ƒe ŋkɔme. Nutɔlia le teƒe ya miakpɔ yenye dɔyɔyɔ xɔasi si ke li na luvɔ yiwo le nyrɔ Samuel gbãtɔ kpekpe 15 Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ tabavɔ ɖeke kpekpe 15 ebe Hana ɖo nu gblɔ bena nye aƒetɔ ebe menye nyɔnu si ke me nuxaxa le ele kpɔ Hana mele dɔ lém le ŋutilã me lo ebe nunɔla Eli nye nyɔnu ma la si ke me nuxaxa le nye menu wine alo nye menu ahasese o ke mele nye luvɔ trɔm le kɔkɔm ɖe aƒetɔ ƒe ŋkume tekui 11 ebena mega kpɔ wò dɔla ebe megabu wò dɔla nyɔnu abe ame ɖi gbɔe o eye nye hiãwo kple nye nuxaxawo numeƒonu le va se ɖe fifi kpekpe 19 Samuel gbãtɔ ka gbãtɔ xlẽm le tete Eli gblɔ nɛ bena yi le ŋutifafa me nye hã mele gbeƒã ɖem nɔ le ŋdi abe xe le ŋutifafa me lo Israel ƒe Mawu la na awɔ nu si ke ne bie la na wo kpekpe 9 eɖo nu bena ne eve wò dɔla nyɔnu nu ko emegbe la nyɔnu la le ƒe mɔ eye wòɖu nu eye megato mo azɔ o elabena yeƒe gbɔgbɔa agbe trɔ ge ɖe me de ya mawo ne dagbe wo luvɔ me bebe ne dagbe wo gbɔgbɔ hã me la yes eya yenye meme ƒe dɔyɔyɔ ememe dɔyɔyɔa enye ame ememetɔ abe dɔyɔyɔ hã le vevi ɖe aba le ke nya be ŋutilã ƒe luvɔ hã ŋutilã hã hiã dɔyɔyɔ ene ta anye be menye ame ɖekae nenye le o gbɔgbɔ le asi o luvɔ le me o ŋutilã le asi o ta wo ametsia be ɖoƒe ɖe kpekpea ekpea yi ke me nuxaxa vevesese tsakatsaka edzigbagba numɔ katã wonye agba te ɖe dziwoa va aƒetɔ la gbɔ eye adagbe le luvɔ wo ŋuti abale wo adagbe le luvɔ ŋutia adagbe le wo gbɔgbɔ hã ŋuti Salmo
alɔfa ɖeka blaene-vɔ-adrelia Salomo alɔfa ɖeka ta blaene-vɔ-adrelia ebe eda gbe le dzigbagbawo nu o ekpe ene tsɔ ne ƒueŋea atse ne dziwoe gbã ebe ya ame si ke da gbe le dzi siwo gbã la nu eye wòbla woƒe abiwo kpekpe enea ebe eya enya letiviwo be xexlẽme eye nya wo katã be xexlẽme kpekpe atɔ agblɔ be mia Mawu la lolo eƒe ŋusẽ tri akɔ goloƒe mele eƒe nunya nu o Yehowa ayɔ dɔ blibo Oseya bagbalẽ ta 14 kpekpe 4 Oseya bagbalẽ ta 14 kpekpe 4 seda ebe na de ebe ana ma de demegbea na ma de tso ɖa le nuka emɔ dzɔdzɔea dzi ƒe dzi anyigba dzidzi aɖe dzia ye wògɔgblɔm be o nkata mele ɖoa ya le mele kpe fua le eye abaleke ɖevi ma gblɔ bena ye fofo ƒe aƒe me dɔtsɔlawoa be woame ne le afi ma eye yea ye le afi ya le nu xam le veve sem le nuɖuɖu makpɔ ma alo nu maɖumaɖu me ma hã ebe ɖe mayɔ dɔwo ƒe asinudɔwɔwo eye elabena makpɔ nublanui na wo kpekpe 8 kpekpe 9 ebe Efraim agblɔ bena nuka magatsɔ le gbawo awɔe ma hã elabena mele ŋku ɖe enu elabena eya kpekpe ame 90 kpekpe ame 90 le kpekpe 8 le vegbeme ma ame si ke nye nunyala la ne se nu sia gɔme ame si gɔmesese le la ne dzesi elabena Yehowa ƒe mɔwo dzɔ eƒe dzɔdzɔ nye nyuie ame dzɔdzɔewoe zɔa edzi ke ame vɔ̃ɖiwo adze anyi ɖe edzi woe ama dze anyi o lo woe la nye nunyala ma ase gɔme be dɔyɔyɔ li na ŋutilã dɔyɔyɔ li na gbɔgbɔ kple luʋɔ siaa Yohanes gbãtɔ ta gbãtɔ Tikivea. Yohanes ƒe agbalẽ 3 Tikivea taplatie elɔlɔtɔwo. Mele gbe dom na la. Mele dzidzim la. Lɔlɔtɔ mele dzidzim be nuwo katã na dze dzi na wo nyuie eye wo lãme nanɔ sesĩe la. Abe ale si ke wo luʋu ale nyui ene. Nenye be lã esusuwo mele dɔ wɔm nyui. Nenye be ŋkuwo mele nu kpɔm nyui o. Nenye be towo mele nu sem nyui o. Nenye be asiwo nu se mele me be wate ma tsɔ nu ale nu o. Nɔvi nate gblɔ be yele sesia nenye be nutilã ba fi ɖe le dɔ lém ɖe leke wo le miate ma wo anu yi ŋkɔ ma hã nuwo mate ma dze dzi na wo ɖe vɔ mekpɔ vɔ ɖo nenye be nu xaxa veve sese le dzia me edziwo gbã luʋɔwoawo da bie ŋuti ye abimɔ na wo le veve sema nɔvinye leke la wɔ ate ma nua dze dzi na wo nyui ma hã ne dziwo gbã ye gasia game aɖatsi anɔ sasram le ŋkuwo me na wo ɖe ye wɔme tsia katã ne tsaka le xaxa yiwo katã me tom ne le ta eye nuwo katã tsaka ɖe nɔvi eɖe fia be mi hiã na aƒetɔa ƒe dɔyɔyɔ eye ne miekpɔ dɔyɔyɔ hafi ye nuwo katã na dze dzi na mi nyuie eye mianɔ sesĩe me be eye mianɔ lãmesẽ me gblɔna be amen anɔ lãmesẽ me anɔ lãmesẽ me ne emlɔ anyi amlɔ anyi nyuie menye be anɔ zadoma dalɔ anɔ anyi kakakakakakaka afɔ
Nemlanyi kapodeka afon evan la kono eye ayingodo agbova abe yava mlanyi vide kasia gamea tamebu ano tamebu yo timeno kaka ewa me tiakata me fule do kiomo exame pao nkekeme pao novi me le sesido eye atona me obe ya me dolemo ye nkume gbanayo novinye we mai eza aglo nkeke aglo a dia wa mama apeto afagbo be ya takpele nu me be la takpele nu la atakpele nu oblibo le ndia le lupon gbogbo pele nchila o me eye na honane yike me kokpo bodenu nane chode chio le nkeke ame eye le tame buncho nuanchi unu kante joya nu kata me be wu mo nu yadeke nu kata ele nya obiam do kiose eye ne ele ne makakaka akpobe santo madanlo ye lava chode chio e gombe nu kaka le jimenao novi chondi adia a troza potope loloto bebe trozu yesu pe nu ka loloto anya potope loloto ele jiji mazo nu na jejina ola na no sesie abalesi olubo ha le nuit ene lubo wa ano nuit lo bebe lubo de ano nuit la ela bena ne yu potope nko atonao anya me luvoma ele nuit ne hia ne maunya ne se maunya asegome aho de defiant be luvoma ele om nuit ele sesie eye na fisia pike yimolea agbo le vuvumne eye fisia pike weya obe mi no te pawe vai fisia pike luvoma ya ele yin kple jijo e na nekento mele hiamo eye ele zonson kple kaka de chi ele popom kaka de chi to de fia le foma le omnu me dogbeda be tondia Mawu ne renui bana wonu chinla gbogbo le fon kata na ole Yesu pen comme chon dia dia seda ne yoma wala tonao bebe Mawu ne yoma wala tonao la nu kaka mo kata le dejo apetoa petijo anyenu senaolo lame senevana lame sela jijo popola kokwenyenye la eye tifo anyonu tega machijioa tifo mana igodo tamesema ne chuazon eye mi atokbe dododa atona petobe munyo kata kavadi khovada mala apeto Chona, lame sene gede gbogonyeme, lame sene gede lamena, lame sene gede luponyeme, cho fifia di cho ina dala, lame se blibo, bema no sesie, ano chachira dodi, toko kwenyeme, kena tifo yeye, le Yesu pen kome, gonambe amen, mega kocholu. Mega kwato jo fifi mi se ma unya boa aso mi le peto keda ke nuaso na tokpe toda ase gomebe Yesu si ke boneba Yesu si ke penya semnele ya e kwa no blanyina me Yesu kwa no blanyina me eye ele chachira do dibe ya de no blanyi popo afiao edonugbe eye awe Kristo nu tepe olaye Yesu ya wana nu tepe he did heal. He's still healing today. Alexi wo takbe la monchi va ila ega kotole benenema aga wena mo was talking to him and the man was looking for healing for his servant and Jesus said I will come and heal you. Donc I will come and heal you. Donc papa ya benchi nyaji I will come and do it for you. Do yo chim ne pe subola
Christ is by your side. Yesu He's to glo be coming me to gbona. heal you. Me gbona be ma takpele Sickness you have, dia. whether Yesu spiritual gbona or ko physical, atakpele Christ is ready to Lo do bowe it le again. dolema. Yesu Christ la is ready takpele to heal again. Bowe le dolema. Christ is Yesu ready la to deliver takpele again. Oh la me nto And egbele the na wa. man believes, Yesu la takpele and o. the miracle Tu ya took kwese. place. You also believe, Apakia ya clear ekwese. all the doubts and your Comment on unbelief. dit Whatever Eye, the enemy is saying to you, ya you alo have subo la heard pe from la the me Lord. se. You don't hear the Comment on enemy dit and forsake the Lord. Comment on dit se le The dekanya. man Ni na khoto yo yo blibo. and he had his Na kon la me miracle. se. Let's Na believe kon and la me have se our blibo. miracles right now. Comment on dit se le dia. We have to Ni make na progress konu kunu. Na konu kunu. Kena in ngokwe this tete. healing Petodora. and the blessings Funu God fune has mau. been showering upon us. Piana ne Right mau from le the dia. beginning of this program, Yesu Global ben Crusade komen. at Ndo, Oh. blessings have been pouring Esi down. me kemye And the Lord gache has do not do ya finished with komen. us. Chu He has ya ona pe ba poured ya. upon us today Yehowa also. pe ya In yira the me le evening, you will do tujo in the days koko de ahead. nya ba gbe But oji how o. do we make the progress? The key Eyi mi is in le your nya hand. kede o sem. The key is Aso my nye hand. be Your faith safia will make you whole. la If lomena. we hear all these things and we don't have faith in them, there is nothing we can do to receive the blessing. But you can believe as others have believed and got their blessings. Abale sike Your amme faith will make you kwese. whole. Ya peto Your hona faith wa. will make you whole. Ho apeto The ajise. man did not Kwa go peto la back. jise. He followed the wa Lord hona o. after he received his Eye miracle. sike apeto ayo We to do amema not go ovoa. back into sin. Apeto We do a. not go Wo ja back peto into the ayo me. Wo wilderness. ja peto Let's ayo me. abide Wo by je the yo me. Lord. Eya After ta mina. receiving Mina. blessings upon Mina. blessings, Mina. Ne salvation, mia o ha. healing, Mia acha deliverance, and peto all ayo me. kinds of Mia blessings. kola peto Let's aro. forsake the world. Let's Megasi forsake megasi Satan. penya voa. Let's forsake Aba kule dari sin o. and Megasi abide penya voa. with the Lord. Aba And the chola peto blessings agbo. we have received, you will make progress in the blessings No. every day. Yesu agbo. Every Toji day. no la. He We wo said, chachia. your daughter Be ya je will be Yesu yo me healed. a enyo. And when the man inquired, it Kwatono was Yesu at agbo. that very moment Esi Jesus kenu made the tu ya sebe. pronouncement Ka that fuma pepe the pe healing die pe came, to the la pe la me deliverance came. se a. As you are here, all what you Ah. are hearing Esi kene is se your healing and maunya your le tu ya deliverance. kaka be It's kovoa. your healing and your To yo deliverance. yo elevana You wema. will make progress. Ka de You elevana will wema. make progress. Ben ayi Praise the nko. Lord, help me to make progress. Hallelujah. And when we Tifo make the progress, ado it's not denko. we alone. Tifo la It's do with us denko. and our household. Le Yesu Kristo With ben us come. and our Eye household. me mi one de o. The blind Mi a man ple nya po me to. was Nya be fu me to challenged, kata. but because of Me his mi ano faith in the sesie. Lord, he was Mi a able no to sesie. Mi a overthrow kwa pe to all aji his se. opposers. And whatever opposition will Eye. come in our way, as we are Meka. walking in the way of blessing, let's behave like Esi the kemiele. blind man who Jifo got pe healed. ya yira. And wherever we Mo are, ya jia. Jesus is by us. Yesu. Jesus was still following the Sokpe. man and Eya making sure kulomi. that what he has received, he Ele will not klemi. lose it. Ele mi agbo. Jesus is following us. Le Yesu ben Even come. at the end of this Elle program, kpakple Jesus is with you. Le Wherever you dodo are, ya me ale let's kpakple o. make sure that we keep Le the radio blessing agboda God ele has kpakple given o. to us. Esi Let's kene pray to for gbede ka grace popo ya me ya. to come, Apetola ele gbo ta to gbeda. for the life of God to Apie. come into us. E Let's pa pray for menu pepe. grace, for Ye pa righteousness. menu pepe. Let's pray Ya for ye grace pa for menu power pepe la. to Ye conquer pa sin, menu pepe. to conquer Ye pa Satan, menu to pepe. conquer the world. Ben a The du devil is satana. furious because he Pia e pe knows nu his se. time is short. Pia pe nu But the se. Le people dodo ya. who are Ikenye nu se standing ike on na the mo truth of the word of tuachia. God, Hallelujah. who are standing Pia by nu sema. grace, Pia nu who sema are le dia. standing in Na righteousness, chwa no ye pe. who are standing by Koko the nyenyeme. power of God. Ano Nothing can nyenyeme. dethrone them. Togbeda. You will fight and win. Togbeda. Tell the Ben Lord na ne that you kento. want to stand for Maba him while keda. others are falling down Leve for mwachu. sin Ame and Satan bubu in the o. world. We will continue to chani. stand. And the Ote word of deme God kwe chwa is pe to our la bo. weapon. Ote We read the tro word me of gbe. God. Chola We pe to abo kake meditate wo upon ya. the word of God. Kake wo And ya. we Akpoto. preach the word of God. Alike. The word of Gom, God is gom. always in our Mafa, hearts mafa. and our minds. Le When we apeto do la that, me. by the grace of God, Pie pa menu all pepe. blessings will Alebe pe ya continue yino in kata. our lives. Wapoto. We'll be able to glorify Ano. God wherever we Sasram. are.
le w'agbe me. be able to keep Anɔ our sasram health le w'agbe me. clear, Le Yesu be able Kristo to ƒe keep ŋkɔ me. our health Yame nu holy, veve.
be wo edziwa eme na kɔ agbewo me na kɔ gbɔgbɔwo me na dza The world has made us new creatures. We Togbeda are not going back. be We abe will stand firm. wo ye We yiwe stand ne a solid. We mi stand ma steady ga all troi the days of our lives. agbeƒoƒoa me o Pray and tell ayi the Lord. nuƒoƒoa dzi o We should be Togbeda considerate. We have Ba to aƒetɔ ne kpe consider ɖe ŋuti the o. provisions God has given aƒetɔ ne kpe ɖe for us ŋuti o free. be Look na at the tsɔ food you asi eat, and the kɔkɔ message was na going on here. nunanawo It yiwo was katã running through wotsɔ your mind. ta ɖe anyi na mi All the things you are Edanye eating, and it gbɔgbɔme has ƒe brought trouble upon your enuɖuɖu yi life. ke nye Let's Mawu pray and nya ask God to esia me ne forgive Togbeda be us aƒetɔ and to aƒetɔ help us aƒetɔ so kpe that ɖe we ŋuti will nye not go back into all aƒetɔ those kpe things ɖe to ŋuti nye be attract sicknesses nye into our ma bodies, our aga souls, ve and our nɔ spirit. agbeɖewo Let's nɔm pray nu that yiwo God will míeɖuna help us to medze o feed on the word eye of God. wò Feed do on atɔmia the word of God. míada asi le numɔ dzi Feed on the word le of God. Yesu ƒe All the kɔme meetings of mía the church. You will not pick and tsɔ choose. Mawu You will nya make sure that you ƒe attend nyateƒeawo to lae receive the best from the Lord anyi mía able to ɖokuiwo carry you through Togbeda life. anyi mía Job ɖokuiwo exalted the le word of Yesu God Kristo ƒe above ŋkɔme everything he had. He had riches, he had everything. But that was not Togbeda the preoccupation of his mind. Togbeda He centered on the word of God. And as we ŋutsu are ya talking le now, Biblia he mea has made it. etsɔ He has made it. ƒotanuwo God has ɖe given ɖoko us tsɔ asi food kɔkɔ for our holiness. eye medzi Food for Mawu our nya purity. ƒe Food for our nuɖuɖu tsɔ nyi righteousness. yeƒe We should not luʋɔ just follow food, physical Ga- food menye alone. That's for abolo the righteous ɖeɖe ko ŋuti food míanɔ God has given agbe to ɖo us that can make us ao righteous, mímanɔ holy, agbe and ɖe pure abolo all ɖeɖe the ko days ŋuti o of our lives. vɔ boŋ ɖa Remember, míanɔ your agbe body, your soul, and be your ɖe spirit. Mawu All of nya them are hã nu important to elabena God. mi menye ame ɖeka ko And it is the nu word of God ɖeka that ko feeds míenye the o spirit and the vɔ soul. And the ŋuti la body le mía feed, si the food luʋɔ feeds le the mía me body. We should gbɔgbɔ not le mía me just look at the Togbeda physical things of this Togbeda world and the food be of this menye world. kekeme We nuwo should ɖeɖe look ko ŋuti at the mía asi spiritual dzi ɖo aspect of it, mía so ƒu that by the dzokpasa ɖo grace of God, boŋ la when everything míadzi is over, míadzi we'll be able to make it at míadzi last. gbɔgbɔme ƒe Is your nuɖuɖu heart ale broken? bena gbe yi gbe Are na you suffering tso from le one anyigba ya problem or dzia the other? The luʋɔ word nanɔ of God has come to you. sesĩe Believe it. And you'll be luʋɔwo able to nanɔ confess your sesĩe la possessions in the be name of Jesus na Christ. ave kpɔ aƒetɔ la Wherever you are, we le want Yesu to ƒe ŋkɔme as we bring the program to a close. If you have any problem in your body, nenye be sickness, agba ɖe in your gale body, in ŋuti your o soul, in your dɔléle ɖe spirit, le let's put luʋɔwo your me hand wherever le you are gbɔgbɔwo aching. me And le let's believe luʋɔwo God mea that even as He xɔ Mawu has dzi se taught us be le and ŋdi given ya us the yi ke promises, mía God is atɔ not te ɖe going to mɔ ƒe break any ŋgbedodo one of dzia His promises. So aƒetɔ let's la pray. atɔ na mi God in heaven, le thank Yesu you ƒe so ŋkɔme much Mawu for gã your míeda compassion. kpe na wo ɖe wo The compassion you dɔmetɔtrɔ have for the gbemblẽnyikpɔkpɔ people taa at the time we are Mawu hearing meda about. kpe ɖe nya yiwo katã le ɖe fia mi tsɔ ku ɖe wo nublanuikpɔkpɔ ŋuti aƒetɔ wo nublanuikpɔkpɔ nu metso aƒetɔ medo gbe ɖa ɖe ame sia ame yi ke le to dzi se wo nya dekanyia ye ne tsɔ xɔse na de mía mea Mawu medo gbe ɖa be nu kake nyi vevesese nu kaka yiwo me tom yiwo le eye ame yiwo mekpɔ trɔ dzime oa ye nu vɔ̃ wɔe be wole xa nu le vevesese mea aƒetɔ medo gbe ɖa ɖo ta be nakpɔ nublanui na wo kpɔ nublanui na wo natsɔ ƒe nu vɔ̃wo ake wo eye nana be ɖeɖekpɔkpɔ na ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ ɖɔɖɔɖo ne ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme medo gbe ɖa eƒe dɔyɔyɔ enye viwo ƒe abolo ɖi ya etsɔ abolo geɖe tsɔ na mi ta le keke nye dɔléle le keke la nye vevesese le viwo ƒe agbe mea ɖi ya medo gbe ɖa be dɔlélewo lãme gbegbewo katã gagbe le wo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ do wò asi ɖo ɖa ena yɔ dɔdɔnɔwo me yiwo te ɖe toa aƒetɔ to kawo eye medo gbe ɖa be Yesu ƒe ŋkɔ yi ke ƒo ŋkɔ katã ta eɖu dzi na wo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma dzi medo gbe ɖa le amen woyra mi eye madzidzime la míaga Togo le tiɛnsi ya le ga deme tututu Mawu yra o.
of victory. I will see your blind eyes open. That cancer and that swelling, I will see it removed out of your body in Jesus' name. The smile, this other. Even before the prayer, that power will operate in your life. Now your time to rise and smile. And of course, when we come to the final amen, to my right, to my left, and online, you will never be the same again in Jesus' name. And August visitor, this August, he's the ggKEKE bishop, Pasteur Dr W.F Kumuyi, comes in triumphant power by Christ's redemption ministry, along with our guest music minister, Enelia. The sun will shine from the Sunshine State live from Ondo Anglican Grammar School along Ferons, Ondo State, southwest Nigeria. That's the location for the next Global Crusade, 25th to 30th August 2022. 1600-hour gift gate and 0700-hour gift Sunday worship service. It's a ggKEKE gift. Something from heaven, a gift from heaven, grace from heaven, power from heaven. Package just for you, every man, every woman, every child, youth, and young adult, and broadcast to the world. Live, there's satellite, social media, radio, and television. All the states of Nigeria, all the countries of Africa, America, Asia, Australia, Canada, Europe, Caribbeans, in the Arab world, everywhere, put a smile on every face. So joy. Let ggKEKE take you higher as we try to be right in the hour. Bénisse.